gomme ke mo fe sebaka se gore a re tamišetse motheletšeng go le le kgauswi mo a re theditšego a le gona professor. Ga ke go tame malome ka kapa ke dumediša magoši, ke dumediša bokgošigadi, ke dumediša batheeletši ba Motse Community Radio Station, ke dumediša ka dikgokaganyong tša leago, ke a le dumediša balli ba rena ba bošegong ba lekgono magagešo, ke dumediša malome ka kapa mmogo le crew ya rena, ke dumediša mmogo le ba ileng ba kgona gore ge re kgopela di-donation maloba ba bona gore ke theresho ba swanetše ba tsentšhe seatla ka potleng. Ke leboga thata re kry-ile di-donation go tšwa go Kenny Lensman, go Kenny o ntšhitše 500 rand, Emmanuel o ntšhitše 50 rand, Freddy Makola o ntšhitše 1000, Moremi Ace o ntšhitše 400, re na le Nthabi ka mola ke magana ka Tresteng o ntšhitše 500 ranta, re na le ba ga Mmanase family ba ntšhitše diaparo, ba ga Mošitwa ba ntšhitše diaparo, ba ga Makena kua gae papa go fense le mma go fense ba re donatetše ka sukiri le sefago ba gešo le sešipe sa go hlatswa diaparo le sa go hlapa. So mogalabe ka kua gae o ntšhitše 100 ranta, ke na le abuti ka mola gae ke abuti Ace le yena o ntšhitše 400 ranta. Magagešo ka go rialo di gare di a kokotlela, ke kwela ka Tafelkopo ba bolela ba re bane diaparo, bo Seabe ba boletše ba re bane diaparo, bo Marapiane ba re bane diaparo. Before re tšhaiša le kgono management wa team ya rena Kenneth Malapele o tlo re botša gore ke date efe e leng gore re tlo collecta dilo tše ka moka. Before re tšhaiša re tlo mo fa only 5 minutes ya gore a bolelele lena a le botše gore tsela ya go sepediša dilo e ya go ba ya mohuta mang. Ke lebogile kudu malome ka kapa. Ke go lebogile prof, re a leboga polelo ye botse yeo e hlomphegilego e re letsogo le amogelago le šegofaditšwe kudu, letsogo le lefago ke a tekwa, letsogo le lefang le šegofaditšwe kudu go feta letsogo le le amogelang. Ge o thuša mohlaki ka pelo ya gage ge a re jo ke a leboga ka nnete ruri le godimo le a ngwala gore motho o la ga re ke a leboga ka polelo ya gage le godimo le a ngwala ebile mo o ntšhang gona modimo o a tlalletša gore le go sasa ge go ne le wo a llago o kgone go ntšha gona mola sešegwaneng sela ke moka o thuše ba bangwe. A re tšweleng pele go thušana magagešo le kgono le e ka ba o mongwe go sasa ya banna lefase le ke leotwana le a traya ke bophelontwe le kgono le o ka no kry-a o ija diphaphatha tšela tša go diriwa ka mabenkele ka makoto monna napile ke boka go sasa wa kry-a jwa lešetše o nyakana le makwinya jwale ke bophelo ka mokgoboleng ka gona moroka wa tseba re a leboga gore batheeletši le babogedi ba tšea karolo kudu mo e le gore ba hlokagala gore ba thuše. Re a leboga ya a ke se ke ka lebala go leboga monno wa gešo Katlego ke chairman ya mogodimo o donateile 1000 le nna goreng ke tetebala ke ntšhitše 1000 ka be ka kgopela ka kua sešoganeng sa ka kua gae ka ntšha tšhelete le kana close to 3 point something re rekela ba ka kua dijo. So mokgekolo wa gešo le yena o donateile ka dikobo, mmago Tisetso o donateile ka dikobo, o tlo fa family ela dikobo tše 4 and then le tše dintša dilo mara ke tše e leng gore di wela ka mo teaming ya Kenneth Malapele. O tla re botša re a buang 5 minutes re tlong go mo fa yona, o tla re botša re o bereka buang magagešo re a la amogela malome ka kapa a re nape re tsene ditabeng re kwa gore baeng ba rena ba botsebotse ba ba lokileng ba bonalang gore ba go tšwa dikemereng le kgono ba tloga ba hlapile banna ba tšwa disalone re kore molato mogolo keng ka gare ga lapa. Awa re a leboga moroka ga wa foša mongaka wa bona ba bonagala go tlo bolela o fekgaetše di a rena mo o tlolola le ke opelwana leo le tlogelele bana le wena gore o tlo kgone go kwagala o tlololela ka mo go wena ka mowe le o tlolole jika nto e ya jika kgaetšedi ka o ijikise ka mo go wena ka mo gape ke dilo tša makgowa dilo tše a le ditsebe a kere jale a one molato kgaetšedi ya ka ke tla ka mo go wena ka mowe o dumediše o titsebiše gore ko wena mang
napile ke moka o nape o tiedile ka baka la gore ge le mampia a tloga a lapile melala ka kua ga e ka kua Thobela Thobela ke tamiše tate ka kapeleng tate Moremi ke tamiše le batheletši ke nna Morongwe Malemone ke nna ngwanyana wa mengwaga e 29 ke tlile mo mabapi le lapa la kokwaka le re dulang ka gare ga lona ke dula la ausa ka le bana ba rena kokwaka o na le bana ba 5 ene ke mosadi wa bobedi wa mathomo o na le lapa la gage mogala wa gage na dula le ena ko teng rena a dula le rena ko go la gage mo baneng ba ba kokwaka ba 5 o hlokofetse ba bararo o šetse ba babedi re tlemo re tshwenyega ka taba Motsula a gona boroko ka mogare ga Motsula re tshwenya ke selo ka godimo ga masenke a re kwa batho ba re botša ba re ke tokološi a re robale bana ba robale re kgona go robala ka bo mawane ntho e tshwenya ka godimo ga masenke re no utlwa re kutukutu mara ba re botša re ke tokološi mara ga re e bone ena gape se sengwe mo batho ba ba hlokofetseng o hlokofetse tate mogolo wa ka pele mara gore yena o lwetse bjang a ke itse ke nokula ba re o hlokofetse wa hlokofala mmaka na lwala mo kgwedi ye nngwe le nngwe ga iwane na e tswa dipue mo mmeleng go thoma ko hlogong go fihlela ko maotong le ka mogare ga matsogo go lwaleng ga gage ba mo tsea ba mmisa sepetlela a hlokofalla ko sepetlela mara gore bothata ke nga dilo tse ne re sa itse ene malome wa ka ne ile ngaka o thasitswe go hlofala ga gage na le toropong a bereka a notisa ita gore yena o tla gae o fitile ko go malome wa ka o mogolo a dula le yena ba qotsa tse ba di bolelang ba a tla gae go na le motho na tsamaya le yena motlisa ko gae ga a fihla ko gae a ke tsebege ke phosha ba tla mphošolla ba bang ga a fihla ko gae ko kwa mmotsisa re bothata keng a re go na le ntho e mo tšhumang ka mo maleng ebile wa kokonela a kgopela re re ke sekamenyana a sekama mo sofeng ebile e segalenyana a kgopela re re ke ntlwaneng a fihla ko ntlwaneng awa re ntse re meemetse awa a bua mola motho le ra makala ga a bue ba ra re tsamang le mo checkang a ba re mo kry-a a wele mo saeteng ya ntumpa ya gage a wetse mo fase ke ge ba mo kuka ba mo tšea ba mmisa ko ntlong ba mo patlamisa mola ba re ba tsamaye ba ile o bitsa kobe ka gage o dula mo gaufi le mo gae awa ba tsamaya ba ile mmitsa ge ba bua malome ka koko sala mmotsisa gore bothata bo mo kae sala re mma ke tletle ke go botsa ke kgopela mphe metsi awa koko a re nka se go fe metsi o sampotse re bothata ba gago ke eng napile awa koko a motlogele gane motho le ke nako e moya o etswa mo nameng a hlokofala ge koko ya ka ga wa fihla wa motswara mola re awa motho ga go sale motho awa ke ge ba mophutha ba misa ko kamoreng go fihlelela hetše ita e tlo motseya mmangwana ka yena o monnyane wa Lasbone o ke nang le yena mo kwa Bisfo wa Lasbone yena o lwetse gannyane for 3 months a hlokofale no ba bolwetse ene ka nako e mmangwana ka hlokofetseng ka yona no gona le mpia ko gae mpia yeo khale ya go sepela kana ke mmangwana ka hlokofetseng ka yona mpiewe e tlile ge kokwa ka ampotsa nne re ile sekolong ampotsa re mpiewe e tlile ge e fihla yena na lebeletse kwa ha e bona ge e tla mara o bonisetse e mogoga ka diroko o re ge ke tšika ke re ke a bona mpielaši
awa yang khangela mpiela ya boa ya nna mofatse ya kudupana kudupana mola awa ke a lebella ke re mara mpie kgalela e steng mara e tlisitse ke eng awa gore ke ge ke bona matswala mmangwana ka a etla ba morumile gore a tla mpolele gore mmangwana ka o hlokofetse awa ke ga a dula le yena mofatse a mmotsa gore ngwana gago awa ba rurishile mpiela ke ge e tswa e sepela le ka tšeko e šiboa re itse gore e kae ene tokološi e nna nako ke sa le o monnyane ka re ne ke na le boma 15 ke se monnyane so ya 15 16 ne ke tswa lefung la mangwana ra tswa la mmangwana ka ke nang le yena bošego ka re ka bo matereng ge ke boa ke tshwara ke toilet ke ya ntlwaneng ke fihla ntlwaneng ge ke tswa mola ke goeletsa ngwana mmangwana ka ne ke na le yena ge ke mo goeletsa mothola ga teng mara o ka rena ke ne ka mo ntlong awa ke tlo re ge ke re ke a tšika ke bona selo se sennyane awa sa ke tima ke tsuphof o eng mara go ra re ke yona kana ba ile ba mpotsa gore o ile wa e bona mara o na le mahlatse kana a wa e bona ka mo mahlong enke bo e bone ka mo mahlong ke be o foufetse awa ka palla go goeletsa shifa le ka ya go ntlong ke thothometse bošego ka moka ka palla go robala ka ska bolela ka mkhone ke tshogile ka teng le furugo ba ya lehung ba re marong re tsamaya lehung ka palla go tsoga ene ke na le bana ba ba 5 o mo wana hlokofetse ane le 5 months ngwana ka wa hlokofetse ne le wa bis 3 o wa bis 4 wa leng teng nako nngwe ke tswa mo ke tswang awa ke a kena ka gate ke kena ka montlong go robala ke robala mola entse ke robetse ona ke tla ke monagana gore tsoga ke tsoga mola ke ra ngwanola a steng ke re ke a lebella ke laeta le bone ke re ke ra ngwanola a ntse a robetse mo fatshe a tunya ane na sa buli na sa khono go tsamaya mara na dula fase ka mo kera a tunya ke re ke kuka ngwanola ke mo lokela ke maapesa diaparo gore a khone futhumela ka mkhona a tunya ka tena nna ke tshogile la ke potsa gore o fedile ka yena awa ka ska dira selo le gona gape o ke nang le yena go nbianong wa mafelelo last born ke kreile anametse ke katse ne ke mo robaditse le furu nna ka tswela go ntle ka mshia ka mo kamoreng so wa ka wa bisfo wa gwella o bitsa mamogolwage mamogolo tlaya na metse ke katse a wa ga ya ka molokera ngwanola na metse ke katse ke ya ka mo next door ne ba no gona le batho ka mo next door so batho ba le batsamaya ya toropong ka tsela ke re go ra ditšhabetse ka mo gae a wa ka tsela ka kry na metse ngwanola re ita ka tsela ya tšhaba re boela gape ko ntle ke le wa busy ka sona ka tsela e boa gape namela ngwanola a wa ka tsela re leleke ke kuke ngwanola wa rene go dining room se ka bana le bothata re hle motshegare ka moka o ka re letšatši le a dikela go na le mpia ka mo next door mpiela gore itshwere nako mang ka tsela a re itse ya bolaka tsela late ka re letšatši le a dikela ya bolaka tsela le rena ra makala re ndene bothata ke eng a wa nna ka tsaka tsela ka etsa ka ile lahlela go sekgweng nna mo gaufi le sego ka tsaka ile lahlela go sekgweng a wa nna ka pepoela go gae re bane le boroko go gae go na le seriti sa motho ka montlong o dutse sono bona ka re motho o fitile le ntwe ka mogodimo ga masenke ene se seng gape re robetse ngwana a usa go fela bolela a re nna ne nthateng ne ke utlwa khale ne ke robala ka mokamoreng engwe ka shifta ka robala ka mokamoreng engwe ne ke utlwa ka re le festere la kwallega la bulega
so ke shiftile ka mo kamoreng eo ke robala ka mo o engwe bana ba ausa kana ba robala ka mo gare ga yona le ena still o sa utlwa nthwela o fela botsa mma ga re mama ape ka mo kamoreng eo robalang ka mo yona ke mang a bulang le festere mama ga ra bona a ke tsebe gore ke mang a le bulang a re mara mehle ke a utlwa ka re go ka itabo matere ke a utlwa gore le festere la kwallega la bulega ga pa le nrobatse. Okay le dula le ba kae ka mo gaisese? Ke dula la ausi ka le bana ba rena. Alright, ausi wena o tseba eng o bo feditse go bosa tswela pele? A ka be tswela pele. Okay. Ene se seng gape gore re dira tswela ko ntle ba re botsa gore tokoloshi e thomile ka bomma go rena kwa e le riang tokoloshi bona batho ba ge ba re botsa gore ya re robala nna ke rela gore a ke ge tokolosi go robala le wena o tlo kwa re tokolosi e ya ntsenela wena o kwa eng a usa ka aka sese kana ke ena e motswitse sese ha putisho wa prof e re a ke re le tsonya ke selo batho ba botsa lena gore ntwe ke tokoloshi e bile tokoloshi e ya la robala le putisho ke gore wena go na le dikatse ile gore o a dikwa ge o robetse kapa ge o tsoga gore mohlomongwe o lora o robetse le monna wa imelwa o kwa go fisha go diagalang di symptoms tse leng gore di ka tsweletša gore tokoloshi ka be ile gona e bile le wena e go tshwenya ka something. awa nna nthentsenya kore ke no tsoga ke lapile ene ke lora ke robetse le motho wa monna. O lora ga kae so? How often like ga kae so? Ka ba ampore mehle ka bane le be ka go feta ke lorile ke bona selo mo gaufi le nna ke elwa le sona gane ke elwa le sona so ga ke ite selo sela ke itangwana ke utlwile ngwana ka alla ga bohloko mpotse mo gaetse diaka thokolosi gantši thaketa batho ba ba seneng balekane o ne molekane o ne mongwe ge moka o sene molekane sese nka re ke bana le ena sese o na le molekane aowa o ne nako ka kangwe se ne molekane simple question ne ke na le ena o a mphile ngwana mafelelo o ne mengwaga mekae o sena molekane o sene motho ke mentši e ka ba e mekae e ka no ba 2. Okay, thokolosi normally e targeta basadi ba ba sabelle banna e bo e targeta banna ba ba sabelle basadi because thokolosi ka gare ga lapa ge e hwetša e le gore go na le papadi ya ka gare ga kamora ye kgahlišang go balekani ba babedi a itsene o nkwa ga botsa kere a itsene gobane ke bie jwang thobalano ka bo yona e raka thokolosi e ya engadiša because mmereko wa thokolosi mo go wena ke go tšea mahlatse mara ka tsela ye e lego gore ke ya thobalano e exchange tšhila ya yona e išia mo go wena e tšea ya gago e kgona go controla dilo tša gago e go senyetše ba ikwešiša that's why o kgona go kwa ba re go na le spiritual husband so thokolosi kotse kgaetšedi yaka then go thoma o e ba le motho ya mraka gobane monna o tlo e tšeela mmereko o e lego gore santše e bereke ke ona ke malapa mantši a ile go gore go nbjele ge re bolela so ka gare ga malapa a ba sa kgona go ka ba le takatso ya go robala ko wetele monna le mosadi ba iputšiša gore ka ba go hlagileng e se taba ya bogolo e le taba ya gore go fihlile monna wa bitšwang thokolosi ka gare ga lapa akere so a re tsene tabeng ye e le go gore o boletše ka taba ya mahu a ka gae le ne mahu a le makatšang akere
mahuela le makatšanganya ka gore re go dula fase re a lebelele re bone gore bothata ba ona a tlhagisitše keng wena ke kwa o dula le sesi le ba babedi le dula ka lapeng la mamago goba le dula ga bolena ga bommago lena ga bommago lena bo malome ya lena ba ba santse ba šala ka kua gare ga lapa ba kae kena a hlokofetse mama ke eng le lena ke mmangwane o tseba eng ka bophelo ba bana ba bobedi ga bona ke a le dumedisa ntate Moremi le ntate Kakapa thobela ga mmogo le batheletši wa bolela mo ke Remina nna ke nyetswe ga Matemane bana ba sala ka molapeng la motswadi wa ka so ba salang ka mogara lapa la motswadi wa ka ke setse la butaka ga nne mogae o nna toropong so bana ke tla re ba setse le nna ka bekela gore nna ke a mmala ka ge bore o teng mara mo magweng so ntate Moremi ke utlwa bohloko a bile a ke tse gore nka bolela ka reng ka bekela gore bana ba founa neng kapa neng ba mphounela ba mpotsa ka go se robala ga bona ka mogae ene go se robala ga bona e se gore maybe ke utlwa ka bona fela le nna ge ke fele ke ya ko gae kwa ke a utlwa ntho di-footstep tse di lela mo godimo ga ntlo so ba lla ka tabeng ya go se tlhobagela ka molapeng ba llang ka go tlhobagela ka molapeng mo ke tsamayang teng ke ba tsamaisa le nna ke tsamaya ke nyakisisa re boleile ko o tsamayang tate Moremi a bile a ke tse gore nka bolela ka reng ka bekela gore re tsamaile mo ileng ra tsamaya kore a ke thome mola go motswadi ya ka a hlokofala ntate ile a hlokofala a ke se ka mmala ke thome ka motswadi ya ka gore dilo tse di hlagelele ke after motswadi ya ka o ile ga a fetse o hlokofala motswadi ya ka re mmolokile a wa bana le bothata go mmolokeng gage no go nyakile dithetho le ntepa motswadi ya ka o tswa site ya noka o tswa nokane so ile ge a fetse o hlokofala ba bolela gore sentse a go nyakega dithetho ding wa bona dilo tsa Sesotho so ile ge sentse go nyakege dilo tse a humana gore motswadi ya ka ga ana tsona so ba be ba mpotsa ba re mmamogolo a ka kere mme o mogolo mosadi ya tate mogolo a ba re ke tse diaparo tsa ka e be tsona ke mmolokang ka tsona so ka gana ka ra go kgonagale gore ke tse dilo tse e leng tsa ka ke boloke motswadi wa ka o tla na tsamaya ka mokgwa a leng ge e bo gore ga ana ditswalo o tla tsamaya ka mokgwa a leng ka teng so ba mpotsa gore go kaone ke monyakele ka re ka nako mang ka e nako e nna ke bereke a ke na tšhelete go itse modimo gore yena o tla di solva bjang ga a tsamaya gona taba so ke tlogela tseo ntate Kakapa o feditse re mmolokile ga fela ile ona tšatši leo la bošigo bo ngwanaka gore mama gape ke bona ngwanaka wa bobedi ore mama gape ke bone koko o nketetse bošigo koko go etetse bošigo bothata o raba ke no mmona a feta so ke tswa mo tsona ke ska thata le tsona gore ke tle mo tabeng tate Moremi so ile ge motswadi ya ka fetse o hlokofala go tlile dilonyana tse ntšhi mo ena wa ne le bolela lena o bona dilo tse ntšhi ka motswadi ya ka o tla mo wena mmotsa gore ga ka apara ke irang o ya ko ngwaneng wa ka lena wa bolela gore ga ka apara ke dirang dilo tse ka mokana ga tsona so ge re ntse ke a bona gore go a hlakahlakana go sa le right ko gae le nna ko ke nnang teng a go right bjanong ge ke pota ka fa ba nthela ba re tsa mo thaswa sekereke dilo mamang a wa ke tswa mo tsona dilo tseo ya ile mola ke tswa mo tsona ba re gomme go ba tsa bana tsamaya a wa ka be ke tsamaya ke re ke tla ka ya ka sekereke ka go pheta ka sekereke ka tswa mo tsona ge ke ya mo sekereke mola ke go tleng ba go tla lengele o ibjanong le tla mo rena le botsao le morale re gape mmagoshu ga a robala la mmoloka ga pila o tsamaile so dilo tse o tswile ka morao a spote kae a reng a wa ka re bjanong thušo e tlo bang a re mma lena o swantse le dire gore le mo lokisetse before December e fihla
e be setse le irile ka bane mma lena o kwatile thata mo e bore le tlo fela one by one ya ntate moremi ge ke le mola ke re 1+2 ke re bana ba usa ka mara ge go le so ke tlo dira byang ka bana ga ke bere ke le nna ke tshabetse ke reking ka be ke la go hloka tšhelete so ke re wa itse ke ai modimo ko mogolo go tlo hlakana a wa re hlakantse tabela ya kgomo ra hlakantsa ne ba re mmereke ka pudi so ka re ke lebella pudi ka re ai wa itse pudi ko wela morago ka bekela re sontse re mogoge ke eng ke mogoga o tampele ka re pudi ko wela morago a ke no go ga motswadi ka once a wa ke ya ko ena nga ke ngo a wa nthela ra wa go putse so o be o berekile so ra ira pudi ra ira yona ntweo a wa ga fela mo lona tšatši le go fele mo ge re boela morago a wa mosojola wa boa gape o boa mo bane o re gape a ka aparo sa ka se kae yana ge ke re ke botsisa morongwe ko ke nang lena ke re morongwe ke bo lebelele kgante bo diragala bjang a apara bjang ke re a re founele mongakola re mmotsise a wa ge ke re ke lebelela mokgopa bao o tatile so ba o loketse mo ntshweo yaanong ke a mmotsa ke re kgante mokgopo ka bane ke fele ke utlwa ba re mokgopa o nna so kganteng e bo re before re tlo ira kgomi ke tsamaile ntate moremi ke nyakile ke fihla ko wena ke sa kry thuso ya motswadi ka gore motswadi ka sontse gore a bolokege bjang go diragaleng ka be ke la tsona ditswalo ge ke ya ko mmamogolo ka lena mpotsa tsona tse a nthela re tsama o ye ko ngakeng tse kgolo ka re kgante lena ka se lena le bereka bjang ka bane ke nyaka motswadi ka a re bala ke na tšhelete boreng ke tlo mo phetela gape ke nyaka thuso mo lena a wa gwa felela mo ntate moremi so gane yanong ge ke bolela so motswadi ka ga robala o sa nyaka yona kgomoele so ge ntse ke nyakisisa awa ba bolela ka motse ba re motso le keneng ka mona ke motse le kene bjang ke re motse ke re nna motse nka bolela maaka ke krile bore ge ke fihla mo ne ntse ke no ba ngwana ke wa bona so motso ba re keneng ka mona ba re mma rena o khuletswe na ba re go khulela ba re o khuletswe na ke re ai nna ke itse o khuletse o re bjang ba re motso le nka mo dira gore bana ba batswe ka fale bana ba le ba gona ntwetlo lokang ke nyakile ke thota bana ke ba ntsha ka tla ba ke gona gore ba re go o ntsha o tswa le mosadi a wa tshwanno tswa ba re ke thutlela a ke tsore ke yona masenke ke re ke ntsha bana ba ko gae gore ba kgone ke ra bophelo go ba nna ke ntse ke le right bana ba ko ba ausaka ga ba phele right ka dilo tse di tlhagellang ka fale ene so mola lena a buta ka ena ba bolelang ka ena wa bongaka o hlokofetse go hlokofela ngaka o tsotsa ke nna ko toilet a re remina tla nkuke ko toilet ke ya kwa ke umana a buta ka hlokofetse sontse re mokuke ga ke itse ke tshipi ke kitimela go ntlong a buta ka hlokofetse ga ke tso re go hlakana bjang go diragala yaanong tsentši ntate moremi ne ke nyaka thuso mo baneng ba usaka ga gona bophelo ka mo jarateng ga ne yaanong ba mpotsa gore sontse ke ye ga eso mogolo ke botsisa mmamogolo aka ke mora ke re gante stene se le skrile bjang go diragala ba re sontse ko kgolela ke mmaka a kgolela ke ba ko ga eso mogolo bjaanong ke tlabegile gana mo gore ga eso mogolo ba kgolela ka mola or ba ko ga ba bo mmaka o kgolela ke ba bontate ba bogadi yaanong ke ntho e ntlhakantshang tlhogo ene lena ragadi aka o ka mo ke bona ba file mmaka stene yaanong re molatile ra motsisa gore kgante stene se go diragalang yaanong ga a bolela mmiola o bolela bore stene se o se file ke tatage ga e le ga ragadi ka mo ke ka mo ga mmaka so ba mo o file ke tatage a morala re tenese a tse stenese ke kwagala ga botse mama for this stene badimo ke tlo le thuša nke ga itse di mogare a re tlhalosetse ka taba ya monwana wa motho o ileng wa hwetjwa ka gae gore le tseba eng ka yona nke ye mo malume ka kapa nko ye le bona o tola mo o go bela o ke mang kwena ke nna
morongwe kwena morongwe ke nna go bolela o fegane morongwe ke nna kwena o tlo tlhalosang ka monwana okay go na le tšatši le leng kokwa ka na dutse ka moraga ntlo a hlagola ga a hlagola mola wa mpitse gore morongwe tla ke a ya mola ge ke fihla mo go yena ke emela ko kgole le ena ke re ko reng o re jo ke ile ka re ntse ke hlagola mo ke bone o ka re ke bona monwana wa motho ke re monwana wa motho o re o re ebile ke khupeditse ka pela ra tswa mo go yona a sanka ra tšhabile go fatolla and then koko o bone monwana wa motho ka lapeng la gage a be a khupetsa ka pela ka baka la letshogo kapa go makala a bitša wena le wena go fihla wa palela ke gore koko a ke bone wa palela go fatafata and then le boditše mang o mongwe ntle le wena le koko ke sa gopola gore re dira bolela ka yona waya a o sa gopola be le ka ngwaga mang a ke sa gopola ka ne ke mo ma 19 ka ne ke sa kena sekolo ke bala grade 10 and then ga senke la bolela ka ona ga senke la botša motho mmangwane taba ya monwana she ka lapeng la geno o ile wa e kwa tabe na go tlile ena morongwe a mpotsa a nthela re manu ile ke ra monwana ka mogara ga lelapa mara nako ga mpotsa ke ge mmaka setsa a hlokofetse ya no ga bolela so ke mora ke yo morongwe go re monwana ka mogara ga lelapa gomme go fella kae ya no lena ba nthela re a ke sa gopola mangwane re mina mara mane wila a khupetsa lena morongwe a ke tsore wa diragala and then ge ba fetša go le botša la hloka matla a gore le no botšiša ngwane gore na e be e le thoko tše dife and then mohlomong le lekeng go fatafata le boneng le ka sekere selo ena ba ka ba ke la gore ne le ntho e bore nna bolela ntho e leng kgale e fetile ga mpotsa re kore le ena motletse a ke tsore motletse re bolela re reng a ba mpotsa re wa itse mmane ile a kera monwana a fatolla ke itse gore go iragalang gana moo beano ka sekatlela le ke monagano ka beke la gore mpotsa ka ntho e bore e fetile ga go tsebagale gore be ile wa letsogo wa loto o ile re wa letsogo a ke thome ka go leboga mogala ba gago mma gore na ga go lokolotse gore o tle keno mašego a makaka o etlela go lokiša taba tša geno tabeng ya stene gore ge motho wa mme o swantse a kgorele ke ba gabo gopola gore mmago e be e le mosadi a monna go be go sene ka mokgwa ka kgorelang ke ba gabo unless e le gore papago o fitlhile ka lapeng la mmago a fitla a no tsena a dula mara ge e ka ba dilo tša mmago di sepetse gabotse gora gore mmago o swanetseng ke be a nyetše ke mosadi o mogolo wa papago and then ya ba lona lapa le la ka kua ga mmamogolo le le hlolang le aga ka mokgo o bolelang angere mmaka ile a nyala ba irile lenyalo ka moga mosadi o mogolo la tsamaya la ya gabo le tlogile ga bo mmaka la tlagana ka moga mosadi o mogolo and then la palela la hlolega jwan le la le hlola ke boma ke ntho re sa itseng gore go diragetse prof mama okay maloba re mmotsisitse bekenyana tša go feta mamogolo re mmotsisitse ra mmotsa gore koko a kristene se la go iragetseng a re botsa re ke ragadi a ile a re tla ke segele makoti stenese a dule ka makana magwa ga nanya ko maagela ka pela koko ka na dula toropong a bereke nanya ko maagela ka pela bile ba setse ba dilibile le disamente so a rela ngwana wa ragadi a rela ngwana ga go mogolo a mrela re ifa koko maloma go stenese koko go a dule maloma go a dule ka mo ka bo gaufi kane banya ko maagela ka pela a ska ya go kgole so ge re mmutsisa mamogolo o re
yena ge koko le tate mogolo ba tsamaya bona ga ba molaela gore re ka mantswe man stene sela a sa bigiwa nna re dula ka mogare ga sona re phele re phasa re dirang gore re a ke tse re bola re noši go ba bja a re yena sona sa bigiwa a wa re tla pya bjala ra lokisa diphusho so ga re itse gore na lokologile mo pelong go ba bjang morongwe ba le ya kwana le mmamogolo nna le ra kwana le ena a rena bothata mmamogolo ke mosadi wa tate mogolo a lena o sa le gona le mmoditse gore le tlamo aowa wa le sela mmotsa ha o utlwe mo ditsebeng so o go araba jwa morongwa a utlwe ga pila mo ditsebeng sontse o bolele le ena o rasa nna that's why ke sa okay nke re ko ausi wa mogare gore sello sa gage se re magage shile go pele gore a re nape re ne nako e ntšhi le go nwa kere re ne toritše pedi tloga le itia dintlha go kwagala gore le kgone go kry-a ditharollo a ge mama ke gore ke tla mo tabeng ya yona e ya stene ile re tloga ko wena ko mmamogolo ka mokgwa ngwana a bolelang ka teng re tlola tena ngwana ga jaaka re nya go itse ka stene yaanong so re mmotsa ka sona stene se o range re file ke ena tatage o ile a mo fa stene a re ke nya gore ge a ngere ke mošate ka mo a re ke nya gore ge nnate ko go nyaka ko go tsee ka bogausi ke tlo rarolle tabaka mo mošate so bjaanong mtatola go ra gore ge nna re tsamaya mo re tsamayang teng ba re botsa gore go na le mothušu o tla ka mo ene ke motho wa boreng o tlhokofetse yaanong ge re botsa ena cousin a rena o re maybe e ka be le ena ka bekela gore o ntheile a re ke tlotla ka mo steneng ka fa ke tlo go checka go go botsa ditaba yaanong ke ntho e boreng ga e re tsamaye ga pila ge e tla moo re re maybe ka be le tsona dilo tseo tsa stene ke sa itse gore go diragalang stene ga se ne molato mmangwane a kere ge kgadi e segela makoti stene go raya gore stene se kgadi se segang ke sama a kere o nyetse ragadi a le segetseng mmago lena stene ragadi o nyetse so o segile stene sa bogadi ba gage ke cousin gore cousin o segetse ke tatage ngwana rakgadi alright a se ganege solanka ge ba gae ba ka tla ba sebega ene ge re sebega go nyakega mmamogolo re ka sebege stene mmamogolo a se gone okay a kere ya so stene sela re ya go dia jwala ga mmamogolo ke yena a tlang go bega stene sela a re ke nyaketse bana ba mogala boa ka motse shu a kere and then solanka le kwana le mmamogolo ke taba e botse a kere ntongwe le ngwe le e dirang le a mmotsa le gore le tlile mo le a mmotsa gore ga go e tswa taelo go sasa mmamogolo a tla kgone go le phethela yone a kere so mahu a bileng gona ka mola gae batswadi baka a le tlholela leswiswi a le tlholela madimabe a distepa ditoro mo go lena lehu le a tlapelwa ra tloša leswiswi ra kgona go ba le bophelo bo bokaone so bakhu ba le ge ile gore ga ba dula ga botse ka mokgwa wa gore ga ba robala go kaone re ya ra ba phethela ba robala ba ba ga botse ba kgona go etela bana ba bona ba ba fatse di botse dimpho and then molato wa tswa ka kgoro lapa le la ga bolena ge le sa lebege lapa le se la begwa a lebe le tshireletso ya go tlala seatla go bane badimo a ba nape ba le tseba ga botse so ditaelo tše di berekang kudu mo go lena ke tše di šireletšang mebele ya lena ka lebaka la re ka kua le dutšeng badimo ba tseba le dutše sekgwedi se seo mo gareng ka no re boledi le ena a re fa mabedi a mararo ya le ka mmatameletšao a wa tsentšhe setse ba di boletse se se ke mang ke pretty ausi wa morong ausi pretty o nyetswe a ka nyalwa awa a ka nyalwa ke na monna ke eng ga botse se se napang se hlola gore banna le ske la ba le banna le rena re itse ka ra tsamaya o ya kwa wa tswa o lebelela ba go botsa ka ntho one gore awa go ne le sebata ka mo jarateng mara le kreile monna le moswara ga botse ra motshwara ga pila monna te o ne o ngala a sa bolela gore
bothata ke le salwa le sa dira selo o no sepela le moswara ga botse jwang so motshwara go tshwana le o mosadi a ke re sentse re tshware monna ga pila o se ka lwa le ena o se ka motleletsa mashaka ke no rela re a re fe basadi maele ke re ba re thieleditše kua gae le moswara jwang so nna ke bolela saeteng yaka nna ke motshwara ga pila a ke lole ena ke a mo utlwelela se a se bolelang ye nngwe le nngwe e bolelang ke a utlwelela ga ke motelela ga ke dire selo wa tseba ke bolediša keng ausi ake a re tlo no wina goba go rafenya ke baloya kere re bolela so ka mola letlakaleng la rena re life ene gone banna ba ba hlokang basadi akere ene ba ba nyakang go nyala akere so ka lehlakore le lengwe re ge re tloša dithokolosi le banna ba ba nyakang basadi ba re ge ba go bona ba bone gore wena o mosadi o mojwang o rata eng a o rate eng and then mo gongwe re ka re ge re tloga mo ra ba re agile se sengwe se se botse sa gore ga ra tloša boloi fela ebile go tswelele lenyalo ka gare ga lapa bagalabe ba gešo mo ga e lellang le lena le reng a le ne basadi le ka noa mola letlakaleng la rena mafaratlhatlheng basadi ba babedi šiba ka mo ba re ba nyaka banna tia semba go bapala ba nyaka go aga lapa ba gešo ke rela gore a re thušaneng ka go lebelela wena mama o nyaka monna mohutamang namba ke rela mama ka mola monna mohutamang awa monna molomo wa ka gona nna lena ra utlwana a ntlhokomelana ke rela gore a ke re bale mo dipitšeng pitša tše di thuša tše ka moka di apea dišebo ka moka wena o nyaka monna o mo buang ko gore monna putsišo kore e no ra go no re nyaka monna o tseba wena monna o e leng gore o tla re ge o mo hweditše gore le wena wa kgona go kwiša gore wo ke monna o ke monyakang wo a ke re go no re monna o mongwe le o mongwe o e leng gore o tla kgona go go hlokomela a ke tsebe man nke o e hlakiša gabotse kwa ga lekgaetšedi yaka o utlwe go nyaka monna mohuta gape ba theeleditše ke a itse gore ba theeleditse mara ke tse gore ke tlhalosebang ke re monna mohutamang gore gabotse wena o no tinyakela lesoa monna o mongwe le o mongwe magagešo banna ba babedi a ba itukiša mo a re bapale ene re nyaka ba dikgomo moraga re nyake batho ba tlo senyetsang bana ba ba modimo ya re nyaka banna tia banna nna a ke re ba rabane banna ke rela re le seke la re a le ne banna le tseba re le nabo la go re loša le banna ba lena kere le santse le bolele ye e le nnete le ne banna awa nna ena ke ne monna o goreng ka mošupa alright wena o tepoletse ga etse diaka go ya ka wena ge o rapela o botša modimo ke ra wa go bopa lefase le le godimo a kere o nyaka monna mohutamang nke nyaka monna go bereka ke nyaka monna wa sa berekeng ke nyaka monna wa mengwage meka ke nyaka monna wa seemo se seso ke nyaka monna o nka ga lapa le ena ke duma go ba le monna wa neng bana ba babedi ba bararo wena o ne bana ba bakae a re kgatle ke ge lenyalelwa malapa banna ba le gona ba sene basadi ke no rela gore ke le botša kere a e re kgatle taba eo re kgatla ke gore le nyalela banna ba lela kere so wena o ne bana ba bakae ba bararo o ne bana ba bararo o duma go ba le monna wa neng bana goba o duma go ba le monna wa seneng bana wa neng le bana ba bakae 2 or 3 o duma monna o mo buang wa go tsena kereke wa go se tsene kereke wa go tenwela wa go tekgogela o duma monna o mo buang ebe o motelele ebe o mompharana ebe wa mmele o duma monna wa se mo motelela ke rata monno motelele ke rata wa mphetanyana ke rompona re nna ko mokorotwane wa mphetanyana ga nnyane re mo a ka ba le mengwage mekae o thoma ka 40 something go ya kwa go fihla go boma 60 70 40 something hour 70 hour 45 46 48 alright wena o ne mengwaga mekae 39 alright re tlo kgopela banna ba babedi ba nape ba re letšetše ka mo meagong ya kgašo mosadišu ke rela gore re a lokiša a re tlo bea dilo on hold re a lokiša re nyaka go a ke re ka kapa ba tlile ba lla ba rabane banna
ene ba nyaka malapa ke rela ra re go lokiša o kry re dutse kua gomme mama a berekela go suela a dutse ka gae a sa fela ya mmolong and then go ba medirong mo e leng gore bo Petrosi ba tla mmogo gona le motheeletši mo emsarese mo moyeng emsares rona ra le le nyaka o mongwe wa bona le ne mengwaga mekae le ne bana ba bakae le a bereka le a nwa ga lenwe le a tsuba ga le tsubi bona saene na 54 years o na le 54 years yeah o ne bana ba bakae o motia mmage o kae mmage o hladile mmage o hladile be le nyalane wena le mmage a wena re nontšhitše fela o bona o kokotile fela wa ntšha magadi eh le a bereka papa a matsogo re phela ka matsogo a bereke mmereko straight o le phela ka matogo bjale le tlo kgona jwang go nyala mongaka ka gore mo re nyaka dikgomo gape a bo dikgomo tsone di tla loka o dikgomo di tla loka o ya le dula ga lena ga geno a mo gae le dula ka gae le last born second born last born ego go ra re wena o swantse o be o mongwe wa ba ba jwang 54 years ngwana mo tee a ne motse and then pa le bolela le ngaka Moremi akere tsabela dedi ya ke re ke botšiše mmo mosadi shuena le ba batelele le ba ba shorte le ne mmele ke mo magareng ke no lekanetse fela o mo magareng o lekanetse fela all right thereso ga go ne o mongwe o le dula le yena ka thoko a ga gona all right ema pele papa o ba gona ka gona o re ga go o le tloga le le to mongaka go fihla ka ena go le gona ya ditse mo mpeteng ke le teng le ne mengwaga mekae le phela le nnoši since from 2020 o go ra gore le ka nobe le ne le bo matre ya se le phela le ne le nnoši papa nka ne le tšere mengwaga mekaka le phela le nnoši seng gore le batho le go rata kitšhi le bala dinama na ke re la no fetša 3 years le ne le nnoši nkane le senke le no ba le mothwana goba le banna ba le ba go phela ka kitchen ba go bala dinama ha go jwale dedi o dula le mang ka mo ga geno ka mo ke mo ke na le pejana ya geso okay batswadi ba gona awa di kgaitšedi ka jene re na le yona le ba babedi le banna fela wow ya pa a ke botšiše mo mosadi o le ka moswara ga botsuo wa ka moswara ga botse tshwi nkono e tlhalosa bo wena ga nnyane gore go dula le motho wa mosadi o swara mosadi ga botse jwang gore no re no go fa metsotso mebedi o e tlhalose bo wena papa o kgaogile o re biele dinomoro tša gage ya re kgopela monna o mongwe wa bobedi a foune mama o mo kwa jwang wa beng a bolela mo awa a ke mo kwa o mo kwa ga botse ore motlho mongwe wena o mokoleiwa a bona ke mogannyo go ne me wa ga me foa sna mosadi a 54 o duma o ka bang ane mengwaga me ka ya bane mosadi 40 or 35 wa entle go thoma 35 go ya wena o rata o mo jwang moshort o motelele a wa itekanetse o rata wa go fela a itswa le ya mafilong a boithabišo go thaba ka thabo la motlana majwalanyana goba o no rata mokereki thwi o rata o mo bwang mokereki thwi yena ke monyake o nyaka wa di halamnga wa nwa wena maranwe ga botsa ska nwa boshaidi wena wa nwa ke ano
iya le ka founa banna ba geshu sello sela sa lena sa ka mehla sa go fela le llela ba ka gae le re go apala thušo šila e kry-ya mo wa tseba ka mokgo banna ba bantši leng ditsotsi o tsebe gore ba nyaka ne mara ka baka la gore ba nyaka ba swere ba banka makgwafeng napile motho o ne o tšhaba go tsena o tlo re jo nkompotse ge ke tlo o bolela mola gore ke nyaka motho and then go mme Salamina a le gona ene Salamina o tlo kwa gore ke be ke founetse motse ga se mantle ke ba ka founa mara ko go botsa nnete go kare nke le re tsene mola inbox before tšhaiša ka motlabe e tletse inbox ka baka la gore ba tlo nyaka bana ba batho ba ne le ba bang mo go bona ke therešo ene wa bona malome ka kapa a re lemoše batho gore manane wa mohuto a gola batho ba bantši go na le motheletši mo motlho mongwe msereso mo moyeng thobela Gaina. rona ra lena wa rra Ai ke tla wa boimanyana gore ke tse tlhalose leina ke ka Kotispoto ya le neme go me kae 46 o sa buile gape ko wena go ba wo mongwe wa ke 46 nna ebile ke mathomo ke tsena onkolobetse alright re tla go kolobetša o na le 46 wa rra o ile wa nyala before ya and then go diragalang ile ya ba mathata magolo ra tloelana alright go nwa le dula ka ga lena ka ga geno ke na le stene ke sa aga ke sofetse wena le mosadi ya gago o le kgaoganeng be le dula kae wa nna re sa le ka mogae nako e lapele jwale moo wa gang gona go nwa le gore o kry-ile stene yo ba ga mosadi wo goba yo ba ga ola wa mathomo yo ba aowa o la le re sa le ra gaoga be le nyalane ne no ba go no kokota o be le kokotile le anwa wa ile yona ke mo a o ne jwala ga o tsubi wa ke no ki bana go yo kwa ifela na go yo ke nyaka o tsena grek ya ke mo thole dumedi wa bereka ya nka ne ya gona e tswa gole a fa le bereka ka nnete papa ya bereka mogala o le ka kgona go kry-a motho wa mmela mo hlokomela la mo swara ga botse a tekwa jwale ka kgošigadi botse ya potši ya ke mammogo lena mama ka mola ke bona a theeleditše a golofetše ena ke kgethela ke re o lebeletse life mama tate rene o theeleditše radio a kerepa nkore ke kire di-phone number tšao ne ke theeleditše iya ka mola go mama wa tuku ke a mmona gore no o yaka ka lefahla gore o yena o ka re ko labe ke mo kgopela go modimo iya mama re tlo fana dinomoro re tlo fana dinomoro mama nko no botsiša papa botsišo tše pedi tše tharo tše ile go gore wena e ka ba mogala wa ka go kgotsofatšang le sa le gona mo moyeng maraši ke dumele motšiše pele ke raga nna ke na le bana ba bararo a kere ke nyako itse gore a tlo nkgona because a ke bereke le nna ke a itshokolola ka ga ke tlile mo ke ikasela ausi wa ka re ke go beele taba lerato le ka mo pelong yaka ke tlo rata wena le bana langwa ga ke rata wena ke a gateletša gore le bana ke ba rata ene ke tlo go mana le bana ba sa apare gore bana ba sa hlapa go bontse ka ba rata selo sa batho ba babedi ke bolela mo go monna le basadi ke bolela godimo ga poledisano ke rana communication mekgwa lerato le hlompho ke mosadi o le nna ke monyaka sa gore wa bereka o bereki aowa mo ke nna o sentse gore ke tšea maikarabelo aowa gore o robala o jele o tsoga o jele ikwa bolela le yena mama awa ko go utlwile
re tlo ria gore re le gahlantšha kere re tlo ria gore re go gahlantšhe le yena ka gore ga o mmona kere banna ba go apea dipitša re tlo no kgopela mosadi o motee ka mo meagong ya kgašo nnete re tle re bone gore re le kopanya kere ka gore ke kwešiša gore pa bohloko ba monna ga a nyaka mosadi a gona monna a ka no founang radiong a thieditšo so le mosadi wa go notla radiong a re ke nyaka monna a re ke nyaka mosadi e le taba go bapala ntate moremeng ka thabo iya a ke kgahle ke ge basadi ba no re ba nyallwa malapa banna ba le gona ba hloka basadi e bohloko iya e bohloko kudu ga itšedi aka mogala boa modimo o kwagala e le motho o a ka go fepang a kere wa o sa mmotšiše gore o ne bana ba bakae a bolela ganta ke re kutlwe ka re rona o na le o mo one ka ntle batheletsi ba ka ntle ke na le ngwana o tee ke na le ngwana o tee ngwaga o ebile o dira matric 2005 ka February ngwana o na belegwa o ka madimabe mmare a tlhokofala mare na nyetse a setse a sala ke bana ba ba fo ka morago jale ke re ke tlo kry-a garebe nngwe wa ba le mathatanyana mo go nna le ena ra re direla batswadi ya ba sebele kwana ke ge yena a ngala a itsamaile go fela jwao o kwele ke nna ga itšedi aka nko no hlalosetša papa gore wena mosadi wa mohutamang a tsebe gore wa go gahlana le mosadi wa mohutamang o mosadi wa go nwa o mosadi wa go senwe o mosadi wa lešata o mosadi wa go sebe lešata o mosadi wa go fela pelo o mosadi wa gore ge monna ga boa o sethaga o korela ke nko no mo hlalosetša nna ke mosadi wa go nwa bjala wa go se rate monna wa go bethana wa go ntlaletsa mašata a ke rate ditšhila ke sekune ge ke le so ke ithata gampe a nyake monna ditšhila and a nyake monna wa setula ya ka wa itekanetseng a ke re mpona gore nna ke na le mmele e le gore lebaka la gore o nyake monna wa go itekanela e ka ba e mabaka e leng kgaitšedi aka mmele o tlo go palliša eng o ka sempallise selo ke no be ke sa utlwane maodi a ka utlwane batho ba go le mmele ore nkore ke go botše something kgaitšedi aka mola ya bang wena type ya banna ba o bolelang ka bona o dutse le ba bakae o se ka mphapalo ka nore ba mmalwanyana o motee ba babedi type ke nna ke nyaka yona yo bolelang ka yona gore ya go itekanela okay go ne le banna ba o ileng wa nna le bona ba wena o ba nyakang go ya ka go itekanela ba magareng ka mmele mohlomong wa kere ba go bereketse mo bophelong ba gago ba go tswetse mogola nka re ba ntswetse mogola then after o no dilo di no sharakana go rara ba go tswela mogola ka gore a o ne monna go njwa lena wa nyalwa basadi ba ba bolelang gore banna ba ba tswetse mogola ke ba go njwa le banyetsweng ba leng ka malapeng a bona ntho ke lekang go bontšha yona ke gore o ka no be o dutse le bona banna bawe ba wena o bolelang ka bona ba ba itekanetseng ka mmele ga ba go berekela mara o sa ba nyaka gape ga botsa wena a unya ko tepona gape ge tsela e sa go berekele o change tsela o dutse le bona go sona le a re no fa motala motlhomong ke di-type tša gago wena bontse o dumela type tšeo tše jalo a di ya go berekela because le kgonne ko wena o senye le ka bana ba bararo wa ikwešiša so a go kaone o change tsela na ye e leng gore motlhomongwe e tla kgona go dira mosadi ya go berekela
ene le gona malome ka kapa tate o sa le gona mo mogaleng ke sa le ntongwe ke tlong go botsa yona wa bona mosadi go mo kry-a a gona mosadi o ka mo kry-yang a le 100% ne ya mosadi go mo kry-ile a le so a re ke anwa e ka ba wena o ka fetolang bophelo ba gage ka gore a re tsebe gore se se mo riang gore a ye go nwa a ne le bana a ba tlogela ke eng ene ka wena o ka re thuša ka se sengwe gore at least mosadi wa tla dule ka ga ya dule le bana mo gongwe o ria ke lona lebaka leo la gore a ye go nwa a ke re ba le kua a re nwa re a bina ene ke di-stress so ke kuša re go ka motšea wa moswara ka letsogo le le maatla o tla ba mosadi and then tše dintša dilo a ka di tlogela mama mosadi wa go phela a tswela ile go nwa a ge lapa mama o nkwa ga botse a kere mara ke phele ke ya mabjaleng gantši o nwane le neng go ebile ke kgale ka go tlogela gona go ya mabjaleng because ke bona bophelo ba ka gore a bo right okay monna o kwagalanya ka mosadi-sadi ene monna o kwagala a tekemišeditše godimo ga mathata o mmotšang ona kwa le go mmotša gore ke ana gore ga ke eme ke di-stress ke tlo lokiša go loka go ba ga botse o reng ka mantšu wa gage ona a utlwagala mara ne ke sa rate monna go nyakelo o mo kry-a kae o ne mongwage me kae gone bale ke na le 39 ene ba wena o le 39 years and then le le kgone gore monna a gona ene ba ile ngate pha bona ba mo paletse a re utiphile ba mo paletse so go nwe le re nyaka gore re shape tsela ye nngwe e different ya bophelo ene ntongwe malome ka kapa ge ba etla mo radiong ye se ba santse ba se tsebe go o etla mo raone mosadi re tlo go nyakela mosadi ge o raone monna re tlo go nyakela monna ya kgaitsedi yaka ke tshepa gore tate o tswele ke nagana gore o tšere founu tša gage ne ya ke tšere founu mara a re re gore napile o kry-ile mosadi ba sa go topolela bona la tseba kgaitsedi jaaka ne e reng ke le botseng something wa bona re le ba bakaka go ne le banna le basadi ba e leng gore re dutse le bona e le type tša rena e se banna ba re ba ratang mara e le type tša rena gape type go ne le gore e rata ke mahlo pelo ga inya ke type yo ka gore pelo ga e tsebe type ene lerato le tswa pelong a kere o dutse le banna a re no re mohlomong o dutse le banna kore ba mekhabanyana ga botsana ke bao ba ratang o dutse le bona mohlomong ba tlala letsogo ga senke ba go berekela ba go fa mpho ya gore le wena o tekwe o le mosadi ka gare ga basadi o dutse le bona ba bang ba go abuse sexually emotionally physically a ba go berekela ba bangwe ba go file bana ba go tlogetša a ya go berekela ba bangwe be eno ba banna eno ba ngane engwe ya go rata digwara kudu a ya go berekela so a o kgone go kwešiša gabotse gore type ye nna ke inyakang ye ya banna line ye e ya ntšhaetša mo bophelong a go kaone ke thietse pelo ya ka le maikutlo ka gore na gabotse a nyaka eng na a re go rutše monno na re motsebe monno mara re šetse re no ra gore a ke re ge o ile kua jwaleng ba go fereya ba bangwe wa ba gana ba bangwe wa ba tshepiša ba bangwe wa ba dumela wa ya mabenkeleng ba go fereya ba bangwe wa ba tshepiša ba bangwe wa ba dumela ba bangwe wa ba gana mara re mo ka 39 years ka bana ba bararo ke ba monno moteng wa ekwa wa tseba go ne le o mongwe ebile ka mola ke kamogelo ka mo kgopane o re type e re bolaile bontši ke rena ba re dutse style no go nyaka monna o ka hlolebeletse di-type o tlo nyaka wa bo a dula ga botse ka gore o tlo kry-a type tša gago di tšeng šiba ba dutse gape ke gona go kitimiša gore ke nyaka wa difakanyana ka nako eo modimo go phara ka ba go swana le bontate moremi ka o ra re o kuka tshipi gona mo godimo ga marapo yo o dula kae monna o nyaka ga dinamanama wa e bona so my advice not only go ya ko go lena fela ne but go batho ka moka
wa e bona type e go baditse banna le basadi ba bantši type o lebelele di-couple tše di nyetsweng tše di thabileng kore ke ba feta ba re eba ka moka re ya botse kgane mosadi o bone jwang kgane monno ena o boneng kganeng because go ya ka rena batho ba le ga ba swanetšane mara because of ba kopane ka lerato a ba kopana ka type tše nna re dinyakang ke ka tsela e le kgone le basadi ba ka malapeng a bona banna ba ka malapeng a bona banna ba go kitimiša di-type ba tladitše bana gohle mo lekgono ga bane basadi basadi ba go kitimiša di-type ba swere bana from a different fathers ka matsogong ba bethile ke nako ba bethile ke mabaka so type e go išitše batho ba bantši kudu ba bantši o mongwe o tla ko re o nna ke nyaka monna mmotoro mara mmotoro o paletse papage go reka jale monno mo sontša o tšee kae o paletse papage and ye ka kapa re santse re gatelele ge o tlile mo dipitšeng o nyaka monna re tlo go fa monna go o tlile mo o nyaka mosadi re tlo go fa mosadi motho ga e tla mo o tla nyaka tšwelopele go njela ke re wa ba jo o tshwenya ke tokološi a ke re o ya go tshwenya re tlo e tloša kere then ge re fetse e tloša ge o sa kry-e monna o sa tlo re tshwenya gape gore banna ntole gape mara gape a go loke so re nyaka go bereka ntho e leng gore ya loka thušo e le e tlelang mo le tlo e kry-a ka botlalo ga itšedi re tlo go nyakela monna ga itšedi re tlo go nyakela monna re ya kua gae re ya go epolola monwana o be leng gore koko o beile ka mola o bolokilwe ka mola gae monwana o re sa o tsebeng gore ko amang then lapa le la lahlatsiwa la ba gabotse ra nyaka ba le ba swanetšeng ba tla ba bega lapa le lena la hlapišiwa la tlošiwa le seswile le sepela le lona bana ba le ba kry-a ditaelo ba ba leng ka mola gae go kgona go ba le tšwelopele ka gae akere so ke nyaka gore ntho le e tlelang mo letlele ya nnete ke bolela maaka mmangwane a kere ge ba nyaka go nyalwa gape ge ngwana a nyaka go gape motho o kgone o nyaka monna go palo o ka se nyake monna o fitlha the age of 39 years then a o naye then o tlile mo o rena ka kapa o nyaka banna nna ke ne banna ba ba nyakang basadi ba bantši ba ba llelang go nna monna a ke ne mosadi ke a bereka ke rialotše ka moka mara a ke ne mosadi wa ikwešiša so bosese le bona ba santše ba kgethe ba lebeletše gore mara mo e le nako e re bethile then re santše re kry-e monna re kgone go kry-a lapa re kgone go tswela pele mara ba morate monnong ande ba mosware gabotse ka re kudu banna ba le tlo nyakišang ke lenanego le taba tša lenanego le di šalwa morago ba ikwešiša le sa nyaka banna wa gore motho a se nyake monna a nyaka lapa nna ke nyaka lapa ke be le motse wa o e leng wa tseba kgaetšedi yaka o sa hloka workshop mosadi ya go nyaka lapa a nyake dilo tšeo a di nyakang ke bolela nnete kgaetšedi yaka otherwise o tlo nyaka lapa wa be wa bolotša bana wa ba iša dikomeng wa be wa ba koko o dutše ka kua gae mosadi ya go nyaka lapa ke mosadi wa tletšeng ka kago o nyaka lerato le monna wa tlhokomelo mara immediately o thoma wa tseba re o thoma o re a kinyake ba di-lender then go ra gore a o se o tsebe gore na o nyakang because ge lerato le te kgethela that is why o bona profo batho ba go bala kudu ka gare ga marato because ba swere dilo tše dipelo tša bona di sa dinyakeng batho ba bantši go ndua le ge re bolela so ke ba ne le bana le banna ba e leng gore ba be ba sa ba rate ba ne le bana le basadi ba beng ba sa ba rate ba beng ba nyaka ke mahlo a go thabiša mahlo gore wo ko mmotsana wa mmona o bopegile o eme jwang mara pelo ga e nyake motho mara mahlo a monyaka and batho ba swantse ba tsebe gore mahlo ge o ka nyaka go kgotsofatša mahlo o tlo ba le problem because mahlo a no dula nyaka dilo tše di-snacks ke bolela so ke o ka no re o sepela mo tseleng wa kwa monkgo gore mo goankga is either go hwile phoofolo gore go hwileng mara mahlo a tlo no nyaka ntho e hwileng gore o up until o e bona ge o fetša go e bona napile o thoma go tshwamare o wa nyenya šule wa sobelela go fitla ka o palela le ko goja ka baka la mahlo so di-type tše ba bolang ka tsona bo ausi baki ke nyaka go botša nneteng ba banyake metse ba sa nyaka di-type kore motho wa go nyaka type o sa gakanegile o sa nyaka go raloka
no ya type re biela ka thoko wena kutu sport tu ya ra go dula le bola kutu sport ra bona gore kua ka kutu sport re kreile ene moroka ke nagana gore mmangwane ke mmatemana kere mmangwane ntwe e ka mothabishang ke gore le ngwaga wo a ka robala tseba gore bana ba ba mo kae jwale ke tabe e botse a ke mmangwane shwe o ka re wa mpona o ka re o bona pelo a ka ke rapela gantši ke fele ke re bana ba usa ka o ka re le bona ba ka kera banna ba nyadiwa ba bangwe ba kera mmereko ko re go se ka napile go a re tutu ke a ba rapedisa le ge ke ne ke ira ke ra ba re mmangwane re mna ke re ke rapela thata o ka re ke tla utlwa ba re ka tšekolo wa nyadiwa ro ba montshetsa magadi le nna le tsweng ka molapeng la mmaka yaanong ene jwale type e tla yo go fa wa bone awa type yona le nna ke ganana le type a ona gore ba re ke nyaka type a monna o mokorotwana o mokaka monna wa tlile mo wena go botsa gore ke a go rata sontse o mo amogele tsa gore ke type e bjang ya go ema kae le nna ke ganana le yona eo ene mmangwane ke galo rapela bona re rile banna ba foune go foune banna ba babedi so go mola go banna ba babedi head office le branch ba tla re ba dutse gae ba bona gore no wena o ka ya ka go la mathome nna re ke le leshuba then rena re tlo ba thusha ka go ya go ba gatlana gore a ke re modimo gape wa raba ka tsela tse di fapaneng ene prof le tšile ba kopana bo Kenneth Malapela ke banna ba ba tsebang dilo tse gabotse ba tla ba organize tša go bona table for two kore ba ba diela dilo tša matsaka ya kore ba ja mahala mowe ba nwa mahala ba bolela ditaba tša go tšea gabotse no bona ke nagana gore ya banna e lokile banna ba le ba founile go ne monna wa ka a o ka kutu sport ke a bona go a loka o a ke tsebo go ola wa o tswa kae mara re ne le yena o tla re botša ditaba ya metsotso magagesho ke lesometshela fela go ikela go ere ya lesomete ga ra tšwa ditabeng re sa le ka gare ga ditaba taba monwana la bona mathata le tlileng ka ona moki ka moka ga ona kore ka moka ga ona ka moka ke department ya Professor Mremi kore o le thoma ka ntlhana ya moriri a fele kore o le thoma ka ntlhana ya monwana ya lenala la ko maotong a le fitlisha go ya ntlhaneng ya moriri ke department tša ka moka ba khuba ba ga bolena gore ba robale menwana ye yepetsweng ka mola dinyama tše le neng le tšona ditokološi aua o tlo le thuša ke department tša ka moka ga tšona so o tlo le thuša jwale ka ge a thušitše ba bantši ba bangwe ba bereka maloba be gone le family ye nngwe ya go tšwa ka ga bota ka moki dikarata di le bo matšhoniseng monna ga a sa hwetša digwara monna a re ke ne marokgwa a mabedi fela mo bophelong baka go njwale o pakile o toropo wa tseba ke yang mpo e kukumogile ke e kaka ka baka la thušo ya lenanego le ke le office ya Professor Mremi so le tlo hwetša thušo magagesho le tlo hwetša thušo Professor Mremi o tlo le thuša ebile taba tša lena di tla kitima ka pela ka baka la gore kutu sporto o swantse gore go ya kutu sporto o ye o tlogile dinyama o le gabotse ya bona go sasa lena go sasa le tla gaene go sasa ke tlo ya nokeng ka 3 ya late frugo ke tlo thoma go bereka ka 6 ke gopela gore ba batlang batle ka 6 batle 3 ke tsamale lena ke ya nokeng ke ya go le hlapisha ka le direla tše ka moka ra bereka motsola wa ba gabotse ke mokibelo re tlo le riela dinner set ya gabotse and then ra ya ka kua ra gahlana le tate ra bona gore ke theresho tate tše a di bolelang ke nnete na akere then tate ka re wa bereka re santse re tsebe re nyaka monna go nyala re nyaka monna go tla go šia lesea Spain a re nyake monna wa go phela digware re nyaka monna wa go nyala bana ba ba nyaka go nyalwa mmangwane o re ke nyaka bagonyana ba go nyala ke ba babedi lena le tla go ipolela ka gore ne toritše pedi ya gone bothata lena tša lena ko di lokiša ka moka bothata eno ba re koko ka nako la bona monwana ka mola gae ga ike di wilatše ya tabe a te tshwarela ona be re santse re tsebe gore monwana o ko amang monwana motho o ka se dule ka gae re sa tsebe gore ko amang o tlo le tlholela mathata o ka kry yena motho o la leng ka mola monga monwana a re banna ka mo ke ga ka buale then a le fa mathata
so ka ge ditaba tše ntši koko a ba šerela wena re tlo ya go nyaka ra dula fase ra bona re bereka jwang go sasa then ra tlošatše ka makana ga tšona mmangwane ke kgopela go sasa ba felegetše goba ke tla bolela le malefo batle ka gae then re o ria tše re di riang ka re fetša re o bereka ka kua thank you mmangwane nne ke kgopela go botsisa ka bake la re ngwana o firstborn wao o tšhabile mo la gae a tšhabisa ke yona tabe ya tokolosi gore go tokolosi ke le kgarebe le dula kae o ile ga ngwana a butaka ko Joburg okay yana ke itse le re ka bosiu ba tlo ya ene lo mongwe wa ntatelang o a bereka o makgoe a kere mama a eme ka motseta kere okay ko gore go ndjwale no to se gore ge go thushiwa lena bona ba tlo tswallelwa ka ntle okay lena le tlo thushiwa go tloga go sasa le kua gae go berekwa go tloga go sasa and then ba le ba sengona ba tlo beelwa letšatši le le tela gore ba be organized then ba tle gae and then ba tlo ba kgone go thushiwa ge ka ba gone date ya meropa go a hlokagala ba tla le botša gore le tlatla meropeng and then ba tle ba le feng tše dintšhi tša go feta tše okay ya ba ba seng gona eno ba bua lo mama re thoma mmereko re ka re emela bale o mongwe tlo kera re a ke ofe o mongwe a re a ke direng go tlo fetša kgwedi tše tharo la se thušege wa kera le bua gape le re letlile dipitšeng tše kgolo a la thušege then yela ya gago ya semoya yang go dula fase le wena re le ba babedi ra ile thoma ka go e lebelešana ra nyaka tša bophelo ba gago then ra di tšea go tloga mo rapile mmangwane nne ke kgopela go botsisa ona mo tabeng e ya leswiswe ankere gane yanong ke ko bogadi baka bjano ke nyako itse gore leswiswe le nna ke tlo hlapa ka tabeng ya mmaka le botataka o swanetše okay ne ke ra gore ke fitlhisetse ntate ke se ka dira dilo ke sa ebile o tlo go mo kgopela o re kgopelele ena ene tate prof ke sa go tsene ganong ke monna go te kwešiša ke be ke ne le yena re boletše nna le yena o tloga molokolotše a re no tsamang le o ba thuša mathateng a ga bo bona a ke nagane gore mme ga ka fitlha ka ga ya tlhalosa and then a tlhalosetša tate gore a wa re sepetse jwale le jwale le jwale ebile ba re ka tšatši le le so go tlo diregala 1 2 3 4 because mme a ke re leswiswile ke la mahu a ka gagabo and then go ra gore le mo go yena go ka be go kgonagala gore le gona ka mola lapeng la gabo leswiswile le ka lapeng la gage leswiswile le ka nobelešetše le gona le tlišitše ke yena ke therešo mmangwane ke kgopela go botsisa gape gana moo ke boelela moo ka bekela rona nako e re maka hlokofala re mo hlabela re hlabile kgomo le pudi ke re ngake ne tlile mo rena vele e tlile re hlapisa e tlile ya re hlapisa vele ra hlapa ka hlapisa le bana ba le ba ka vele mara ke buditse matswala ka gore ke mmuditse before gore go tlo ba solo mara gore ke tle ke re ka ona nako eo ke mmotse gore bana ba o hlapisiwa ka gore ka lebala so go ile wa bana le bothatanyana mara ile ra bolukisa mara ke mmona gore pelo a ge bohloko gore why bana ba ka ba tlo hlapisiwa ka moga mma le mone gomme nna ke sa itse bjang ka re ge ke ntse mo fase ke di lebella ka bona gore bana ba mahuala a tlogileng kwa until mafelong ne ke bela ga bana monna senkanyale ba tšhilafetse sentse ke le ka molapeng so mara ka mmotsa mmatswala ka a sanga ba na le bothata a rawa ke utlwile bjana ga ke itse gana mo ntate moremore ka be ke irile phoso or bjang a gona le phoso mo o e dirileng mama wena ke se ke reng gore kgopelele mogalabe gore wa go pheta taelo so ka gae e ya go ama and then re tle re go thushe ka yona kere okay a gona molato magage shuka mola di kgokaganyong tša le ya go ka Facebook le skela chifta ke bone maloba le chifta ga se ra fetša gona le ba lishi ba le ba bang ba tsena re emele mola lena ba geshu malome ka kapotlano tšwaria ka mogomong ka mo le re emele mola ya ino re ganyane re kgone go tsentšha ba le ka mola ya ka nnete re a leboga prof ba ite ba rena dumela wa bolela mo ke Mayoki o e leng gore ke motšeakarolo ka lenaneo la pitšatše kgolo ya Mr. Kakapa le Mr. Moremi o Mayoki ba gabedi
maloba o bile le sello sa Mr. Tlalane o e leng gore o balla ka di-problems tse ka moka re di kweleng ra ba ra feleletša e le gore batheeletši ba tšea karolo ba pitseng tše kgolo re ipofa gore re tla thuša bjale ke le Mayoki le nna ke kgathegile mo e leng gore ke dumela gore ke tshwanetse gore ke dire seo se tshwanetseng ke tlile le di-shaper tse e leng gore bana ba tlo hlapa ka gae le bona batswadi ba babedi ba tlišitseng sello ke tshwere di-secrets tse 4 ke tshwere le di-detail tša go hlapa tše 3 ke tshwere sunlight green bar tše 2 le meke wa bar le ona o tshwereng tše 2 ke tshwere le sunlight dishwasher ke tshwere le Colgate aga ke tshwere le Surf packet ya 2 kg ye leng gore ba tlo hlatswa diaparo bjale a ke a felela fao ka ge le gore ke rumile le ka mme Maria Kgaladi ka mo madubaduba o e leng gore o ile a mpha 40 ranta gore 40 ranta re tle re contributele ba le ngwana ola wa a fenta mo ka lenaneo lela so 40 ranta ya gona a ship ya ke a e fitlhiša Mr. Malapane ke re ka kgotso boithaopo le ka lerato batheeletši a re direng jalo bana ba ke ba bo rena and then ka mokana rena a re a fua o lekana mara e re ka no ngwathelana hloo ya tšie le lenaneo le la rena le tlo ba le mošito ebile batho ka moka ba tlo thušega ke a leboga aga dumelang wa bolela mo ke Mayoki o e leng gore ke motšeakarolo ka lenaneong la pitša tše kgolo ya Mr. Kakapa le Mr. Moremi bo Mayoki ba babedi maloba o bile le sello sa Mr. Tlalane o e leng gore o balla ka di-problems tše ka moka re di kweleng ra ba ra feleletša e le gore batheeletši ba tšea karolo ba pitseng tše kgolo re ipofa gore re tla thuša bjale ke le Mayoki le nna ke kgathegile mo e leng gore ke dumela gore ke tshwanetse gore ke dire seo se tshwanetseng ke tlile le di-shaper tše e leng gore bana ba tlo hlapa ka gae le bona batswadi ba babedi ba tlišitseng sello ke tshwere di-secrets tše 4 ke tshwere le di-detail tša go hlapa tše 3 ke tshwere sunlight green bar tše 2 le meke wa bar le ona o tshwereng tše 2 ke tshwere le sunlight dishwasher ke tshwere le Colgate aga ke tshwere le Surf packet ya 2 kg ye leng gore ba tlo hlatswa diaparo bjale a ke a felela prof ya a ke tšee sebaka se ba gešo ke leboge balli ba bebeng ba lefa ba ne le rena a ke boe ke leboge balli ba ba fihlileng ke a letamiša ba gešo balli ba rena ba ba fihlileng lenanegong le le botse la pitšeng tše kgolo tša go apea ke banna ka mo Motse Community Radio Station le kae re gona ke mang ke nna morodi wa ga Mdluli ke morodi wa ga Mdluli ka leina ke mang leina ke nna Mastelis ke nyetšwe ga Maile o nyetšwe ga Maile ke tshwenya ke dilo tša ga Mdluli o tshwenya ke dilo tša ga Mdluli o tshwenya ke eng ga Mdluli mama ka 2021 ka boma September mofo wethu o ile a ntšha sephiri pele a tlo hlokofala o hlokofetše ka December ka di-16 o ile a founela mmangwana ka ko Mamone rena a sa re botse ba ga Mdluli a founela mmangwana ka re mmangwane ke kgopela thušo ke kgopela o tlo nthuša ke ne noga ka mo o tlo ntšhetša yona ka montlong ebile e godile e tšofetše ka mogala mmangwana ka ke gare ai nna ngwana ka tšetša so ga ke dintšha ke mara motho o a turanya ka 15,000 go kry gore a buta ka hana yo 15,000 eo hana selo ntho ena rwele hana selo hana le mpeta hana le tafona hana le ntlo na soko ja le bana hana selo mnto
go kry-a gore go fitlha moe a ketima e ya kwa le kwa go kry-a gore it's too late. Ka December re dutse re iketlile le bana masogana a gage a nka re na ile car wash ra dula until ka bo ma 12 he re dutse until ka bo ma 12 a ra tseba gore wa lwala ka re na sa lwale motho ke no re he re dutse re no kwa selo godimo ga masenke mtseng wa ka sia ka re madulang le so mfowethu ke gaufi le nna re no re he re dutse ke no kwa selo se re go godimo ga masenke bana ba ka ba re mama ke eng ka re a ke tsebe gore ke ba re go diragalang ka ra re tsebe ka ra tswa ka mo sitting room ra tsamaya re robala re fitla ka kamareng gape nthwela ya beta mo godimo ga e beta ba re ke ka tse ka re ka tsa ena mele go godimo thata ka tsang ke namela awa ka rapela ka re ke motho wa pholishitswe mare ke ile ka ba ka fetša ebile ke iwa moyeng ka re ke tsamaile thata ke sepetša gona mo ke sa yang gona ke ile ge ke fetša go rapela ya re bo ma 2 o'clock to 2:30 go tlhagelela le sogana le lenyane la gabo la fihla la kokota le festereng la re ragadi papa wa ba jo ebile wa gwa ka yona nakonyana yewe ka re mo go ngwane o ka re tsamaya ke tlotla a senke ke ya ka re ne ke boifa ka re ne ke tseba gore ntho e ba re šetšeng ya ka nna a senke ke ya ka dula ra boa gape ra founa he re founa sogana le la re mo go rena la re papa ebile o šetša hlokofetše a senka a lwana o ile ga re papa o šetša hlokofetše awa ra dira ntho ka pijana gore a bolokwe ka ra rena batswadi a rena selo ra ira gore a bolokwe ka yona o hlokofetše le mokibelo ra ira gore sontaga ebile o hlokofetše labohlano ra ira gore sontaga ebile a ba bolokwe a bolokwa after go bolokwa nthwele e tswela pele beta mo le go nna e beta e fihla e beta a ke tsebo re beta ka msela ka rena rwela ka mamlambo ga na bolela yena ntwela e beta hai go fihla mole monno ra bona gore mo a go sana ntho e lokang ra tswa he re tswa ka re nextse ke ba jwa fela ke sa tle le motho mo right ke phela le ka dipilisi ke change dipilisi ke nwa sele ke shetse ke le motho fela ke sa le motho mo right sa le go thomile ntho ya motho ka re e tshonya nna e latela nna ai ra re go fele beke ya bobedi a fetša hlokofala re borile metse he ke tšela metsi jojo metsi a tsamaya ga thomo tsamaya a ba half a boa gape re tšhele ene a re wa berekiše ka re be re na le tanka ka mongwakong a boe gape metsi a fele ke sa šetše tšatši le leng ge ke tlatše gape ge ke tlatše tidile la bohlano mokibelo bana ba re mo go nna ba šikenya jojo ba re mama joko jo le a ena metsi a ena selo awa ke ya mo ke re bana ba le maka ke file ke kgorometše jojo iwe jojo a ena metsi ke boe gape ke tšhele he ke tšhela metsi a gona ke bolele ka kwa lapeng ka kwa ga mdlule ke re bathong ke tsamaela ke metsi ene ge ke tsamaela ke metsi a ke tsebe re bothata keng ke ile ka be ka ke na le skill mir ka tshela trata ka re e re go lebelela ka mo mtseng go sa dule motho gore maybe go ka be go na le motho a fetisha metsi e ke fitla mo le ke no kry-a mabiasa no ba gona ka mokgwa gona motho a rwalang metsi ene a gona motho a ka rwalang metsi jojo bošego ka moka awa mo fase a go metsi a gona mo go kolobilego go omile ke boe gape ke tšhele ge ke tšhela metsi a la tsamaya la mafelelo ba ra se tlo sa tšhela metsi he re robetse selo se no tsamaya mo godimo ka ntlo go se no betha seno beta he re tswa re hlola he monno a tswa hlola ga bone selo ka re ba re ke ntho e dirilweng ka moya e re sa itsebe nna gore ke jwang he ba hlola a gona selo he re ga sha e shiftela ka mo he ba ga sha e shiftela ka mo mara mo ke robalang go sa ibe gona mo ke robalang gona hawa he re tswa hawa ba re botsa gore awa motho na re wele ne ntwe inyaka nna ga ba tsebe nka re setse ke hwile before go igwa yena nka re setse go hwile nna selo se se alwa senyaka madi ka go bane selo se nka re setse se kwele madi ta di tshwetse senyaka madi awa re lekile mo re ile gona ba no re fa dilo tša go šunyetša ha sa pala ra boa gape ra go gong gape le gona go apala ra boa gape ra le go gong go apala ba go tla baruti ba ba fapaneng ba fihla ba tlo rapela ba ira di whole night prayer
ha ba fetso tsamaya selo se le se ka no dula 2 days 3 days sa bua mo le o thegile dithoro se speech se lo se bue ke bolela nje gone jwa le ga ke tsebe ka re ke shile bana ka kwa lapeng gore ba shetse ba le jwang a ke tsebe mo go leng gore ba robetse gore ba dira jwang ka gobane ha re robale ge ke le so ga ke robale ke no hlwa so fong boshigo ka moka go thoma re wa thiba mase a fihla se go swara ka megolo no kwa pipipipi ge re sa swara ka megolo o tsone o kwa se go goga ka maoto network ka no ponya wa tswalla matla since 2021 a ke robale he ke re go sa re shift re thote ba re go mo go thota selo se o tlo thota le sona a ke sa tseba bophelo ba ka gore ke dire jwang ke ile ka le gore ke rekisha motse mhlomong ke gone o tswa ke sepele ke shiftele a gona le motho a re ka motse he o rekile maupi 50 reka 50 mserara pi 50 no fela he o rekile disukiri no fela ntho mo lengwe makurani no fela ha ke bele chelete le sent e ntswa ke bele yona ba gola ka tseno ka mswana ke sana le soka ha ke na selo ke no ba motho fela ha ke tse gore ke reng he ba thoma ba re thusha ba re go sa go iwe ka lapeng mo ke bele gwang gona selo se se a kgetšwe ka lapeng mo ke bele gwang gona go sa ba tloge mo ke bele gwang gona ke nteti gona mo maswaganeng gae go sa go tloga gona mo go subelediwe mo ke dulang gona ha ba tloga mo go dulang gona ba e mo ga gagage selo se ke masidiretseng gona a rena khutso ntate moremi le ntate kakapa re gopela thusho papa re a phaphatha a ke na go roko a ke tse bore ke reng ha ke tse bore ke fetole ke reng bana ibile le bona ba feditse ba tshabile gona ka kwa lapeng ba tswa ba sepela ba dula thugong se seng ka thukele ba re ke taereng ka baka la gore ne ba sa goetse khutso so gona le lona le tla bolela gore e thomile ne ka rena ntho ga botsebotse ke e bonang ka e thomile ka maka hlokofetse ka 2007 Steve Paga sa ka go hlokofetse sona 2007 ka February sa no tlhakatlhakana le sona sa tima se zanga sa lwana ka November ke re boloka mamaka ka 2007 2013 ke re boloka mama go le sogana le msadi ya gage 2013 lena no lwala ka mkhanyano mo re sa re lebeletse ka 2019 ke go hlokofela bofejana jwa gae ne ke dula le bona mo Libat ano thoma lena no hlakahlakana ka mogomong no hlakahlakana ka mogomong no hlakahlakana ka mogomong until bila banela moya so ke tla re sogana le lona le bolele o se ka bolela nna ke le teng a re kwa abuti ke mang wa ga mang Emubheki Mdluli waselibati inkinga yini baba Mdluli inkinga ubaba ushone 2021 ngoDisemba nge16 December uqala ukuvela zonke izinto lezi ekhaya zihluphayo nasebusuku singakhona ukulala nasendlini nomnyango ngathi umuntu uyakokota ngaphezulu mazenge ngathi umuntu uphotsa ilitshe nemafestereni ngathi umuntu uyavula uyaphonza since December ubaba aqeda ushona zonke izinto lezi zenzeka zivela lapha lena ubaba sikhule simazi yena umuntu ongathwalanga umuntu osebenza ngabantu umuntu oyinyanga olaphayo since izinto lezi ziqala ukwenzeka aqeda ukushona ubaba so ubaba bakhuluma ngaye bathi uthwele ngoba bakho ubaba wami indaba le yokuthwala ikhakhuluma ngayo akutshela wena mina sala khuluma ngayo athi lento lena yanga Phoenix Store uye umuntu omthumele mina iqiniso lami ngilaze ubaba aqeda ushona saphuma sonke sifamily no auntie kukhani nami ngibelieve ubaba uthwele ubaba bakasebenza ngani bakasebenza ngamagona lo baba bakasebenza umnyaka ngokulapha kuphela bakasebenza njani ubaba akasebenza ngamagona nokulapha amagona akazenzela bakazenzela akazenzela amagona ushone nini konje babakho ushone ngoDisemba ngo2016 2021 December so umama khuphi umama mushonile kushona umama oqala eqala wena ngalesikhathi unobabakho nikhuluma ngalento le yokuthwala niba kanjani nikhuluma ubaba uyithome njani le ndaba le ubaba salasitshela kunento uyamhlupha manje ufuna uyikhipha
ekhaya lento le ithumele umuntu wangapha next door. watsho ubaba ukuthi yini lento le Salasitshela athi umamlambo uyamhlupha. and then umuntu wangale next door ungena njani kule ndaba le Uthi umuntu omphonsayo uyambangisa. mara ngizokhuluma ukuthi ubaba uthi umuntu lo ke amthuma Cha. azange amthume ukuthi bayolanda lento le Cha. Cha. oh ifika ngendlela ukuthi ubaba bamphosa ngayo lento ngayo. Thina asitshela lokho thina sibantwana bakhe. sesikikwa uri wena papa go mogala bo o buletše gore noga ye ke ya gage e molapišitše o nyaka go itsamaisha ka mogae o tsebang ka taba e bo e bolela o boditše mmangwana ka a re e godile e tšofetše a re ke na le mamlambo ke mamlambo ntho ke rweleng ka yona e godile e o tšofetše a re yena o nayo a re ke na le yona batho ba next door a re bantšheng kwele re dira le family a zanga faka nna mo gore na ebile a senka re botša o boditše mmangwana ka ne o bore o hlokofetše o fonetse mmangwana ka re mmangwana ke gopela thušo mmangwana ka o thwasitša segala thwasitša a re mmangwana ke gopela thušo ke gopela o nthuše ke na le noga ka montlong mmangwana ke gare o dirang ka noga a re mmangwana ne ke rwele noga ntse ke mamlambo ebile e tšofetše ke mogalajo ga tlo bolela ka mokgwa gore mmangwana mo thuše mmangwana a re nna a ke kgone go entšha ntho e motho a entšhang ke motho ke thwasitšang go yena mara o a tura o nyaka 15,000 and then noga ye go no wa ileng a e bona ka mahlo a gage go lena le lemba ka gae re e bona na ke e bona ka moya wena baba ke wa e bone inyoga le Mina ngibona emaphupheni angilele. Angilele ebusuku emphupheni. mayifika emaphupheni yenzani so lapha kuwe Ayifika mina sothi sala ngibona ngisekhaya ubaba naye akakhona ngilele ebusuku emphupheni ngiyayibona iphezulu kwendlu yinde inenhloko inomsilo omude yide so ubaba bakho bakanemali cha next so nto o ile le botša gore se se botšwa go etšea kae rena a senka re botša selo femela ka mdlolo o fuditše mmangwane ka mokgo ke ge nna ngwana mmangwana ka a mfoulela a re sesi wa le sa e thuša mfo wene noga ka kwa ntlong ka re go mfo wetu ka go mmangwa go ngwana go sesi ya ka re ao noga ka re nna ke dula mo gaufi mo ke sa itsebe ke lwa ga mdlolo ka mo ke sa tsebe noga go tla jwang ka ra go ra re noga e a se noga go a tseba gore ke noga e jwang ke mantšwa ke wa fetotše gona ka re ne ke sa enna kwa ga mfoti ebile ne ke sa dule ne ke sa batamele le go batamela mara dilo tše di no nkaparela ke sa tsebe gore di nkaparela se jwang baba a ungitshelela ngale sikhathi ubaba umtshele ukuthi uphuphe ilokha nje inyoka le wathini kuyo babakho mina zangamtshela lutho amaphupho ngiphupheni because ushothi yena awumuntu loya ngathi naye uzama lento le uyikhipha ngendlela le nathi sibona ngayo uloka phansi phezulu asikima ushothi ngamanye amagama akenza ngathi simkholwe ngathi lento lena esiyakhe kanti yakhe ukuya ngawo uyathemba ukuthi inyoka le beku yakaba bakho Komanje sengambe kakhulu ngiyathemba. Okay. So indlela enifuna ukuthi inyoka le yangale nikhipha kanjani? Kuloko. Ubaba uthe makaqeda ukushona amakona bakakhona ekhaya nenzeni ngawo. Amakona ekhaya omdala ubaba umkhulu wami ohlala eMteti uthi sathatha wonke lamakona so alahle emfuleni emachipe. Alahliwe nje. Alahliwe nindumba yakhe bathi sishise. Bayishisa indumba yakhona. Indawo la zakababa ziphi? Yonke into sishiye ekhaya. Imithi yonke into mafutha isekhaya. Yonke into. Ekhaya kula eMteti. Selibathe ekhaya. Indumba ishisiwe ngiphi? Ile yababa okuhlala kiyo makona. Ama instruction ukuthi indumba ishiswe nikezwe ngubani? Sinezwe baba mkhulu ukhona enyanga ehlala eSlovo sale yaza nayo ithi izosebenza izokhipha lento lena yamhlula manje plan yakhe abona kungcono athatha amakona salahle emfuleni nemithi eminye silahle khona emfuleni nehlahla lezi zinye isikontshartini nazo sisithathe sizambise namanzi.
so ubaba khungalawa makona bangantshela ukuthi igona lelisebenza kwenza so igona lelisebenza kwenza so igona lisebenza kwenza so mina into engikhumbulayo lo muntu lona akazenzela amagona igona akalithatha alihlanganise na self asitshele leli gona lemali leli gona lokulwa leli gona lani lezitha lani uyabona kuphela yo ya utshisha mo butša malome ka kapa ke tle kgona go tsena ke kwele se sika mola a re go ne le mo a boditšweng ge a ntše a nyaka thušo gore ntwe go bolelwang ka yona mo e hlabetšwe ka gae mo yena a belegwang gona ke nnete papa and then ge e ka ba e hlabetšwe ka gae mo lena le belegwang gona tate I mean abuti o itšere ka gae mo yena a belegwang gona ya le yona ga gabe ke mo le nna re sa tsebeng le sogana le lona le a tseba gore kwa gae go epetsweng a ka hlalosa abuti mina nokwami asihamba siphuma sefamily bathi lena kagogo bagubhele amabhodlelo kwayo le nyoka lena isihluphayo uma mlambo khona lena ejaridini Mteti and then taba tša lena manoka re di hlakahlakane abuti o boditše mmangwane gore o rwele ke nyaka go kwešiša gore noga ye abuti a rweleng ka yona e leng kajwang lelapa la geno la gešo mo wena o belegwang gona a kere ke mfo wethu ke ngwana motho le wena nna ke latela yena so mabotlelo a go thweng a epetšwe a swere dinoga kapa noga a epetše ke mang ke batswadi ba gago goba ke abuti a se batswadi ba ka ke yena mošimanyano okay ke yena mošimano ga botsebotse gore ne a tlhantšhitše le go seleka ke yena sogana le a epetše mabotlelo a ke dinoga yena ka a kwa bolaileng le bommage ka lona le bana ba gešo ka lona o ba bolaya a šiba ba hlokofetše ka moka e re etswa ba ntšha yena abantwana baka babakho babaninja bangaki C3 intombazana nomfana omwane nami manphuma bayantshela ukuthi ubabakho nguye abulale laba abantu laba befamily bona siphuma sangaphuma ngambile ngiyohlola nami self bangitshela yonke into lena sibona iyenzeka ekhaya ubabethu loyo obulela abazali bethu bathu babulale kanjani so usho ukuthi into leya ayibulala iyafika kuwe iyakhama bese uqeda umoya uqeda amandla ukufa kwakho lokho usho ukuthi kahle lento le igazi lefamily igazi ubabakho ngalesikhathi athwala bakathwalele kwenzani ukuba nemali ore ukuba nebandla or ukuba bakathwalele ukwenzani lapho ngokutshela manga because angincane kakhulu mama uri barwa yena ga le botsa re barwa le tšing go ba le setšhaba go ba leng nna papa a senke a re botsa selo nna ebile le go ya ne ke saye a sanke re botsa selo motho re no kole ka ena mmangwane go rwala na tabile ba gona mo pitšeng tše kgolo go ba ile ba gona di-radio ntše dintšha tše moroka a bengane le go di sepela gore motho o rwele maraga jwale o nyaka go tšea noga ye a isepediše ka gore o be a re ba mo file noga ya go tlaela gore noga ya eng ke gopola o ka re sala ra ba le lenanego la gona mo yeah and then so ke araba tabeng ya kgaetšedi ya ka mologa dithula re mogare question ke gore o be a rwele for eng if e le gore be se for tšhelete because tšhelete ba re ba se nayo mara le yena o ke bolang ka yena o be a ne le noga le yena a nyaka go e-releasa because e be e sa dire dilo tše e leng gore ba mmoditše gore e tlo mo thuša ka tšona mo bophelong so ke a nagana gore e ka no ba type e one ya go rwala ye e leng gore papa go abuti mo o be a e berekiša le ausola ke ileng ka kwa ka yena o be a e berekiša
le hloka thuso ya mohuta mang re hloka thuso papa a ke robale ntho he itla ka moya ke se vungvung le re ke sia itla ka sona sino tsena le ka montlong gore ke msare go boshigo go se re vum se beta mamati tswa itsamaya ha o dutse ka mo le ro thiba ka mo itla ka site le ho ya ka mo ila ka monna ga go kae o magoeng ke ile she mona ba ta katana noshi ba ka mdlulu go sena lo akatana ba fetsa pale tjara gore re ba ga eno ba gana ka yona ka ra gona mntho nthusha and then sa go kusha bohloko go gore ga e tshwenye ko ga re mo ile ngore be tla ba mathata a bona e tshwenya wena ka mo gae ka ene se se ntla bang ge tshwenya nna ba gona bo mnyana naka ne ba iya gona kwa go mfo wetu ba iya aba fasa aba fanso nna sinke ke ya sogana le ka go botsa ne ke botsa ke mdimo re mtho o swere something ne ke sai ke gaufi mara ne ke sai bele kwana mara wena le nka no re ne re kwana ka ra sinke re ilwa mara go kwana ka ke re hlakana re no dumedishana fela mara a sinke ke ilwa le mara na sanrati abuti le tshule ka ga ile tshaba le tshaba noga ya papa go ye leng gore e gona ka kua gae mo le dulang gona go ni jwale ke sene se senyekileng ke ma isitande sifune yimi le ne boroko kwa le a robala ga botsa gone bothata awa inkinga yikho lapha le bothata mara ge le ile kua la robala kua mathata ba gona aba khona mathata mo le dulang gona go njwale le tiketlila le a robala boroko a le ne mathata 100%. le na buti le thutile ne mo le dulang ka 2021 lapa le thutile ke mang ka re mmago o hlokofetse papa ga go le yena o robetse o ba bongone wa me o tlala lana ile bathi le baka la gore a thothe ibileng o bonile siphila kabuhlungu nathi sazambela sayeta ireni sahlalela khona namanje sihlezi khona sisodwa nomntwana sekhaya umfana sihlalela khona supporta umuntu akekho nomuntu uyifamily uthi supporta zokudla zizani umuntu ozamelayo uanti phela uanti mophi long naye long naye mama ke go lo bolela gore wena le papa go monno ba go hloile why gore ba go hloile na nhloile na sanrati na dira eng ya go bontsha gore a go rate no ka scribila a qoqa le nna le ge re ka re gae go na le modiro go na le no ka scribila bolela le nna le yena ngwana ka go botsa gore na sanrati yini into be yenza ukuthi ubaba kwazonde ulokhanje uanti mina ngokutshela manga because yena naye zange bahlangane baba bonke salebenza umshado ekhaya ekhaya kagogo awa abakhulumisana totally mara ukubulisana bona bayibulisana mara ukuhlangana bathi sibahlangana usezi nobhuti awa mina zange ngayibona and then ubaba ngalesikhathi ashonile ngubani umuntu baka nceda kakhulu ukuthi ubaba bakho bakhona ukuthi bamncwabe umuntu okhona kube ubaba omkhulu nabo babomncane abayithuna no auntie yibo abantu bakhona ngomncwabo umama bakangekho umama usesi uanta kakhona bakakhona uanta kakhona ragadi ke eng into be iri ya gore wena le papa go monno le skela kwana bulala le rena ragadi ga ke tsebe papa o ke ra ke tsebe ka ribla a sena motho go bolelang ka re maybe ke a bolela ro jwang like gore go hloile bo bona ka ga dirang so ne ke bona papa ka rena re kgetholla go na le monyana naka ke ena na amrata tata go na le nna ke rela like dilo so o ba gona go thusha ba bang wena sa go thusha o ba dira eng like maybe like re kushishe cause a ke ba bona ba thieletsi ba nyaka go tloga ba kushisha taba wa nkushisha nna sanrate papa na sanyake ka re na tloga re na gore ke tsere bohumi ba gage ena ke mohumi nna a ke tsebe jwang o be a re wena o tsere bohumi ba gage and then a re o tsere bohumi ba gage o buishitse kae a ke tsebe re ke buishitse kae ka ra ke bereke and then ga le shala le lwa ka taba ya bohumi iba ihlotse ke eng taba gore bohumi bo tsene ka gare ga dintwa tsa lena nna papa a ke tsebe gore nna motho o nang hloetseng bana ba re ba tswile ka gae go shetse wena ka mo lapeng leo nna ke motseng wa ka papa and then ka mo lapeng le leng gore go tshumile dintong ba gona go shetse a go a shala motho mo
ilo kanje indawula zakababa zisele kuphi? Zisele 10 room. Khona le? Khona le ekhaya. Shoot awusalale le awenzi next le. Our next since ngagcina dala kakhulu simanje. Bagcine papa bona re mmolokile December ka 2021 bona ba gqinne January ba thutha ba tsamaya. Okay, and then la pale ba lenyakile ba lenyaketse ke rangwane ne? And then li 3 le bana ba papa ga gone? Si 3. So isikolo u qetile lo kanje isikolo? Zangiceda. Nje wenzani empilweni? Manje ngihlezi ngama piece job wona lawo ngatholayo sinsikade ngatholi ngihlezi. Ama piece job kanjani so? Sometimes maybe ukubenda or ukuforoma. Iyo la ngwaziyo. Mara impilo enzima. Impilo enzima kakhulu. So ngoba uanti ngale uthi akalale wena ubuthongo bukhona lapho kuwe. Mina kimi ubuthongo ubukhona. Ubukhona ubuthongo. Mara indaba le mawucabanga ngayo ukuthi ubaba bakho bakathwele ayenza izinto ezisinacks zikuphatha njani? Zingiphatha kabi kakhulu angifukutshela manga because angilali right to ne family sometimes ithi yimi ngazi iqiniso or imfihlo or ini uyabona yimi. Rakgadi vane le re o tseba Sephiri sa papage. Ba re so bona ba bang ba ka molape. Le baka la re ba bolele so ba boledisha keng o be a re a dira dilo a diria ne le ena. Na re ga alafa le ena me ba boledisha ke sona se ka re na alafa le ena ka ntšhina tsamale. Wena abuti go ya ka wena papa go bommona ile motho mokutamang a lokile ore bo bona mhlambo ukuthi ubaba kwa galunge. Mina baba ngibona umuntu alungile kakhulu. So manje yini into yenza ukuthi uthembe ukuthi ubaba kuvele bakani nyoka? Ngoba nguwe bosebenza naye. Ene nendabeni zokulapha nguwe bomnceda. So yini into yenza ukuthi ukholwe ukuthi ubaba bakho lento le bakhuluma ngayo uMamlambo lo bakanawo? Kulapho ngibone khona kakhulu because imali akazama athi uyayibeka agcina futhi ayidle nabantu angiphuma endleleni ngahlangana nomprofita or inyanga angitshele sonke stories sasekhaya babakunze sona so. Yabona because baninga kakhulu abantu sebangitshelile. Baninga kakhulu ngahamba endleleni or sometimes nyoka amanzi ngihlala khona etayireni bangitshela nakhona. So ithunya la ka baba khosaya ngigcine ngo January boyo ukuphahla ngale ngiyophahla January. So maphahla umuntu onjalo yini into uyicela kuye ubabakho? Mina kimi angimcela aqedele impilo sibhekene nayo because ifamily yonke into ithi yimi. Yabona mina ngimcela acishe yonke lezinto lezi azenzile. Wena akukho mhlambe akutshele kona ngokufana nokuthi la kunama secret khona izinto mhlambe bakazenza kungamelanga ukuthi azenze ayikho into akutshele yona babakho before zokushona? Cha 100% ayikho. Why Rakgadi go naganelwa wa butu gore aka batse ba se sengwe ka taba ya dilo tse papagane le tsone? Gona le ngaka engwe ka se boleleng ka leina re ile ra ifounela ke jatlile ke lala ke tshaba ke ile robala meseng e meng ngaka e ra ifounela ke ntate ke se ka bolela le bitso la gago o nna Springs ntatowe le ge re mo founela ntato a re kenyeng ka se bolele le wena selo ka re wena o tsebe selo ke gopela o mpiletse le sogana le shetseng ka kwa lapeng le na bereka le lona ka mmitša ngwana o ge ke bija ngwana o ka re ke gopela o bolela ntho ngwe le ngwe go ka re nyaka thušo gopela re se ka a fihla a bolela mantšu a mang ke sa tsebeng ntato a re mo go yena re ke nyako tsebo gore ntho e ne e jela kae ene ne e ja eng le eng sha lesogana le la fetola gore ntho e ne e jela godimo ga eng ene ne e ja eng le eng so sogana le ga le botse gore ne le ja eng ene le jela godimo ga eng. Baba mina into ngeziyo because lamakoni lawa akadla ijemu because ubaba sometimes umuntu ungibona ayenza amakoni adlisa amajemu akwazi kwami ngore ke butshele se ke lantshi gane makoni ke le kona
ke dilo tse ding o ka re sort of like a calabash but inyane so and then eno ba inyane sa gona eno ba so a iswane le moetane go ba nka re mogopunyano monye ko like nya ke lo swana le e bopegile go swana le sort of like amporo ka re mogopunyana mara ona ke le botlelwana la round so and then le ya budiwa mo le tshelwa tse le di tshelwa but le dependa ka gore ngaka o bereka ka tsona na swana le nna ke bereke ka makona no a ke bereke ka makona a ke dire le kona a ke bereke ka le kona ge ba re motho o bereka ka le kona ke ge a dira eng like ke a so department e feng ya bongaka le kona normally le dila ka batho ba ileng gore ba bereka ka gore go nyaka tšhelete quick cash then ba go direla le kona but nka founela mogwera o mongwe wa ka ke expect ya gona and then maybe ke nana ra ka re tlhalosetša bokaone gore le kona ke eng le bereka jwang ditlamorago tša makona ke eng makona a swane because ge o ka kwa kgaitsedi ya ka moki kgaitsedi ya ka o bolela gore ngaka tsoko e rile mo go yena ya re wena ga o tsebe selo mpiletse motho moso nke a tla hlalose gore go diragala eng unless e le gore papa go moshimano ka papa go sogana le o be a berekiša sogana le sa lemoge kapa le se aware ene go ka be go diragala gore polelo ya gore lesogana le le a tseba a ya botswa kgaitsedi ya rena a nnoši that is why family ka moka ba nagana gore sogana le le a tseba le tseba nnete ya dilo tše papa ge ba a di dira ene immediately batho ba thoma ba nagana gore o tseba something then e thoma go gwagela lehloyo ntweo because go nwe le batho ba a hlaka ge batho ba hlaka ka nako nngwe ge ba sepela ba re go botšišwe yena potšišo ko gore o tswelela ka baka la gore go ne ntwe a e tsebang goba o tswelela ka gore papa ge o be a mmerekiša bošaedi na o tseba go dira le kona abuti le kona lona ngalenza uyakwazi ukulenza ngalenza lona imithi yakhona uyayenza uyayazi imithi yakhona enyaziyo ngiyayazi yona imithi yakhona ka gore wena o tseba go dira le kona nkore botse gore le kona ke eng le bereka go dirang ikona lisebenza ukubiza ama-customer abantu amabhizinisi uyabenzela abafuna ukuphatha uyabenzela ikona because ikona silifaka amafutha wenyamazana isigijimayo sisifaka namathambo athize agijimayo wenyamazana bese sifaka imithi yakhona siyaliphahlela siyalitshela lenze muphi umsebenzi bese liyawenza umsebenzi loyo and then wena wa raka baka la gore a ungaka kri wena mina o inyanga inyanga o thwase kopi or okay o thwasile ngithwasile wa fetša dilo tša gago ka moka wa goroga a cha go diregileng gore o se kwa fetša dithwaso tša gago usho ukuthi imithi eminingi eminye ngiyifundise ubaba angikhomba imithi intabeni ngihamba nayo ngiyogubha silapha abantu sinceda abantu bese elunye ulwazi ngalazi abantwini labo ngibaziyo namanje ke kwile o bolela gore le kona le bolang ka lona o tloga o kgona go le dira le gore batho ba khwetse mebereko ke kwile o bola gape gore go phatha a ke tse gore go phatha ke nkane o sa ditirele le kona le gore le go fe mmereko o bereke ka gore o kgona go kreiša batho mebereko because angiboni baba izinto lezi azenza yena lamakona lawo because manje lento lena ivalile akunyakazeki next akusebenzeki ubaba ukakapa uthi angisho wena udila ngamakona wenzela abantu ukuthi bathola umsebenzi bathola imali why wena ungazenzeli igona lokuthi wena uthola imali nokuthi umsebenzi uvuleke ngoba imithi yakhona uyayazi yona imithi ngiyayazi yona imithi yakhona ngiyayazi uyenza ikona izinto lezi salangazekela kudala since ubaba ashona because ngibona ifamily nonke umuntu ungithwesa icala ngastedisa kancane uthwase kuphi wena mina shuthi ubaba ungenze half
ubaba ungenze half o thwasiswe ngubabakho o tshwere ke modimo wa ko kae ke Mndau ke ra gore badimo ba go swereng ke ba bo mmago ke ba bo papago bakabo baba Umndau lo ubuya kuphi bathi be Mozambique ekhaya kini ikhona ifamily yaseMozambique ikhona ifamily khabo eseMozambique khabo bancane wami bathi ngibani Umndau emapele ragadi wa gana ma ragadi ura le ne family a rena family Mozambique and then or yena maybe o tlhalosa o nya go tlhalosa gore tata ge ntho e ba ile ba re o itsere Mozambique bese wena Putima o thasa Umndau lo bathi ngibani Umndau bathi Mzunza ngisho khona ukuthi ngubani like ubuya kuphi Umndau lo mina ubaba ungitshele ukuthi Umndau ubuye eBush Parkridge Umndau lo kuhlupha mina lo ngihluphayo bese bathi ufunani Umndau lo lapha kuwe ufuna usebenza ufuna ngiphethele ngendlela eright enjani so usho ukuthi bangikatelele bangisemfuleni bese wonke lamadlozi lawo alandiwe angenisiwe ekhaya ngomthetho warra kana kwe o phela le papago ebile papago a go thasisha a go ruta bongaka papago ke eng ntwe o naganang gore a go ruta yona ga botse go ba go ne le ntwe ya go rutileng yona ye ile gore o be a se a swana go ruta yona cha ayikho mina ungifundise imithi nokulapha abantu nokuthwasisa amathwasane ungifundise lokho kuphela and then jwale ka baka la gore o thwasitse ke papa go di hafu wa ya sa fetša ba go gorosha nami ngimangaza lapho nami ngalesikhathi bakugajeka ifamily bayibizile achaza ngibayibiza why ubaba bakho bakayenza izinto ayi1 lapha kuwe namangazi uyabona ukuthi ifamily izogcina ithi wena ikhona into uyazi ungafuni ukubatshela ngiyakuzwa umuntu akaphathwa ngumndawu ayedwa umuntu uphathwa amadlozi wakhabo babakhe nakhabo mamakhe umndawu uya-edwa like kufana nedlozi lesebenza ngesonto kakhulu ngiyakuzwa uyangithola ne ile go seleka tate kakapo ne ntato abuto wa ka ne ile go seleka re bolele nnete se nka twasa na re mo bona se tsa apere le seaparo a se nka twasa nnene warra wena go ya ka mokgo o tsebang papa go le bongaka ba gage gona papa go thwasitse kae go tshela manga lapho baba a o tsebe gore papa go thwasitse kae le wena o no bone papa go ile ngaka a sena le ledlozi nto papa go i bile ngaka o shetse o lo mogolo gore go belegwa be shetse le ngaka ga belegwa be shetse le ngaka and then warra wena jwale ka ge o dumetse go thwasisha ke papago wo o sa tsebeng gore o be a thwasitše kae a ke ngaka mara ke kwešiša gore ngaka gantši o ne le gore ge a dira dilo tše dingwe ge di mo gakantšha o botšiša kobela ya gage ka nako ye nngwe ge go dutswe o kgona go bolela gore ka nako ya gage ya thwaso kobela ya gage mang kae ba thwasitše jwale le jwale gopola prof gore nna go tsebeng ka ke no go tseba o le ngaka mara ka baka la gore o phentše o bolela ka bongaka ba gago ke tseba gore na o thwasitše kae ka ngwaga mang so wena wa rra a go netšatši le o ileng wa rudutše le papago a thatša se sengwe mabapi le bongaka ba gage mabotšereng gona ubaba mi uthena uthwasise ka Zulu-Natal uthwasise Maxhosa ukwazi wamphela lokho Maxhosa ragadi o ke ngwana maybe ba se gona papa go le ile la mhlabela dikgomo ba re wa goro a wa senke a thwasa motho gore a tlo tseba dihlare
ke go gola re sokola papa o rena o ile a tlhokofala re le masea a re motsebe ke a bona re sokola a dula maraba stata go ba le ngaka ke tsebo ke motswa ka ntle na re isha dihlare a dula mo re isha dihlare until motho a mo direla certificate ka kwa ba re mo diretse certificate a tlhokovala mthole ke ga theka over ke ga thoma ba re ona le dikulana ka mo le gae ona le eng ona le eng ke ga thoma gona mo wa tseba problem ya gore batho rene batho ba bang ba fela ba re bona ke dingaka ba no tsena mo segweng ba tla le dihlare ba fa batho ba no tsena mo segweng ba tla le dihlare ba fa batho ba tsena mo segweng ke bothata nto ka bo yona so wena a buti nto sa ntse o itsebe go gore a re ga no ngwana papao mara ba geno ba bomma go ba ile ge ba bona papa go dira tse ba bomma go bona ba reng akekho umuntu omtshelile zangitshela abantu why ukuthosa kwakho befihlo like because basekhaya family bonke bazolane lezinto lezi azamsalana nabo akekho umuntu sibatshelile so why be ile secret like uthwasa ka spirit nama ngazi lapho ngokutshela manga so phekutja ga go di kae wena ihlahla anginazo indawo yonke into isele ekhaya ngisho bathi yonke into siyishiyele ekhaya ngiqala impilo kabusha angifuna imithi ngiyigupa ngibe khona le so gonjwe le mo dulang gona o shetse o thomile go epa dihlare ngiphethe imithi ngizivikela ngayo and then jwale ka ge o ne le go thusha batho kapa o tseba ditlare tša go alafa ge motho a etla kua go wena a re o tlo hlola kapa o tlo alafa o mo phekola ka nka re ditaola o di shile kua ga geno enkingeleyo certificate unayo certificate score sobunyanga sobunyanga usithethe phi sala ngisobaba papa go ba le corrupt na le seleka ka go ba so ETHO le ikwenzele certificate kuzokumele ukuthi sihlangane nayo ngiyakuzwa ngoba M4 inyanga kumele ukuthi ithole certificate mangabe iyenze ukunyanga kahle straight because wa tseba bokotsi ba yona king ge motho a ka tla kua go wena go njwale a tlonya ka thuso a hlokofalla kua go wena o tlo sonna go gore o rwale maikarabelo ene o be o produce bohlatse ba gore wena o ngaka o alafa batho wa bona nna nka no go bontsha mo ka no re ke ngaka I'm registered wa bona ke no go bontsha karata go njwale gore ge ba nkemisha ke le dikadikomeng ke le kae ba re ngaka ke yes ke ngaka karata ka shi ba ibona ke na le di certificate go ga etsa gore ke ngaka re mmodije re a tlogele dilo tse ra a tšo mo go dilo tse ba mmotsa ba re wa bona gore papa ga go re fa ke le kae nno e tswa e itse mo go dilo tse o ikemišeditše go tswa goba warra wena ntle le gore papa go ile o ne badimo o tseba o ne le badimo wena go robetse o be o bona eng o tseba o ne le badimo wena mina ngilele busuku ngiphupha amanzi ngiphuphe ngaphakathi emanzini ngikhuluma nomnikazi wamanzi ngobani umnikazi wamanzi angikhuluma nomzunza uthini umzunza shothi ngiphuphe ngisempedeni ngilele ngiphakathi emanzini kunenyoka phakathi inkulu sibhekene nayo mina so emanzini ngaphaphama kwami uphaphama kwami angivuki kuseni amanzi ayangihama ngiyahameka ngathi kusemanzini ngiyahameka so wena go ya ka wena ge o be o te pona o le ka gare ga metse and then o bona noga e kgolo go ya ka wena o bone o ka re o bona mmamogashwa or something mina kwami ngibone inyoka enkulu ke ra gona gore ge wena o bona nyoka e we kgolo go wena go tlile gore o bona mong wa metse okay bafo mele ukuthi ubunyanga bakho ubukhambise kahle ne ngiyakuzwa ya go nyaka ga family abo mama go nyaka ga family abo papa re thome go lebelela gore o ngaka o swere ke mang okay modimo wa ga bo papa o reng ge ba re o ye metsing o pheta taelo efe o phetela badimo ba bo mama go ba bo papa gona a re ganane le go ba le badimo mo go wena but tsela ye wena le papa le sepeting ya go thwasisha wena a se a sepela ga botse go bane ngwana ga thwasa
o swanetse a rie jwala a botse badimo ba bo papa ga ke re o thwasa bongaka ba badimo not ba ga go ba le papa o thwasa dilo tse ileng gore ke tsa badimo ba ge santse o botse ba bo mama o botse ba bo papa ke ene motho o a thwasa a fetša a goroga a o no thwasa wa no tlogela o le ka mogho o leng ka gona ke so go swara certificate ka mogho o leng ka gona o se wa fetša le go thwasa go go bela bothata and wa bona no family ya genu e kore like e tshepa gore papa ga go go buditse something no gona go dira le kona ene wa bona gore o nne le nka romela motho wa business ku ka mo direla le kona o sore ke tlala o tlo mo direla a ke re o tlo mo direla so e se gala re o ndiretse dilo tša di bereke wa ikušiša then o tlo go protecta one rena as o le ngaka o itla gore no ke thušitše motho ra go thušegene bjale o nkemakemiša ka maphodisa or ke thušitše motho o tlhokofaletše ka mogae and then o nkemakemiša ka maphodisa re ya go protecta jwang so THO ya lena keng THO mo ba go diretseng certificate go ba eno ba certificate se se dirilweng fela ke mo o feta sa buso okay no re tlo kosa gore gatlane le bona re bone gore no re ka bolela le bona jwang so ragadi ngwano a ka no bane badimo ne mara se ke nyakang go le botsa es le family before ka bolela ka badimo thusha ngwano a hlapele susila papagwe la nkušiša re moditse ya a re gane gore o tseba dihlare mara o swanetse go nyaka batho ba mothuše wa ikušiša cause ntwa mathomo ke ngaka e seng ya swara ditaola ke ngaka e leng bona yena le papa ge be le dingaka ile ba babedi mara go ntse le o tšhaba go swara dipheko tša di rutileng ke papa ke nnete wa bona gore baloi ba ba go overpower ge e le gore ke bona a ke re gape nna nka se dumele gore batho ba mpalliša go swara pheko tšaka onkušiša ene motho ga a te thwasiše mfo o thwasiša ke batswadi wa ikušiša e le gore wena le papa go le no thoma buang ka re ge re thwasiša motho re ya bjala a boa a orela dialo tše o katšekile ba bako utshwala bona obenzile athini aphahla abahlanganisa wonke amadlozi yakhawumama nakhabobaba ayedwa ayedwa shuthi umndeni wakhe abomama awusi important nalo mndeni lo wangapha next awuhloko lona zangibeza zangabatshela no mara uyabona ukuthi ubabakho ukwenzisa izinto ezirong ngiyabona no ragadi papa o ngwana o dirisitse ngwana o lotse dirong le nna re ile ra bolela ra rolatlhile ngwano papa o ngwana o dirisitse ngwana o lotse dirong wa tseba go kwa ke go botsiša ka THO ke ne mathosane ka molagae ge re ba direla certificate go ba le form ye e leng gore ba gona mo fase ya ngwala gore wena o thwasišitše ke mang ka rate ke lefang yona eng ka lefa yona ya bolela mo fase gore motho o tlo thwasa ga komana ba bolela ka nna ke tlo thwasa ga komana ke thwasiša ke mang ka komana ba tseba le bo lukua gae ka mtetema ga komane gore ke thwasitše gona ebile ke be ke ya kria tše dintša go netefatša gore thereso ke tlo thwasa ko ona so ditirela papa batho ba ka gobane go ile go fetša le gore go hlokofala ne ke šetse ke ketemiša le ke tikološi ka mo lelapeng moraga tikološi ne šetse le sepoko sa gage bjale se tla se tsena sepoko sa ma sa monno kana gore monno o re a butaka o mmona gore ke yena ga e re ge ke dutse a tla ka fitlha mo lekeiteng a timelele gore bošego ge re dutse re bogela TV ke no bona feke ka mo moraga sofa tšatši le leng ke fela ke bolela ka molapeng ba sankgolo ke nyaka go kwešiša gore o be o mmona straight gore a butišule goba o be o no bona ntongwe nne ka baka la go ne ke bona seriti o tseba jwang gore ke sa abutago re ke tla le tsona ngwana wa bona wa ngwanyana wa bofejana ke ile ka mo tšea ka re ke ngwanyana ka se dule segweng gore ge re robala ka bo ma 11:30 or 2:10 o tlo kwa le mati mo robalang ngwana le bulega le tswalla le bulega le tswalla je le ngile ka ba jwa snacks ka tlhakatlhakana ba busy le nna ka re to ka boroko ge ke re to ka boroko ka phaphamisha ke le mantšu go bolela lentšu le leng le ke sa le tsebeng ke sa le itse lentšu le bolela le tsena ka mo kamareng ka mo go robetseng ngwano gore tšatši le leng monna wa ka tšhaisitše bošego
ke beile mpoulara ka metsa go bela ka mo tshella metsi gore a hlape go shala mang ka re mo purchasing ka no ba mo purchasing a hlapa fetša ka ribe ga metsa ka tša vasla pele ka e bea mo godimo ga metsi mo ga turuturi e ribegile ka kwa turuturi e bulega gwa re ke tsoge ka bo 11 engwe ya rae se tsoge frugo ge ke tsoga ke kra scrumele vasla pesa le gona ka mo scrumele se crumolotse se beile mo fase sese go ya ka wena o nagana gore a butago o phela ka lapeng la gago o ile ge ke bolela monyana naka ge ke motša ka re e tšo nnetse re ngwane gore go kgona go bona la papa no go iraga ra tšwa le monyana naka ge re tšwa ra ya filotsoko ka re le bona ne ba sa gole re fihla filotsoko ba fihla ba re ditlotlwane ba re setlotlwane monga noga ke ena a tsenang ka mongwako ba re botša re na le monyana naka ga ba fetša re botša monyana naka ka re e fa o gole a re ye go go and then setloutlwane se monga noga e lego a butago papago a butimo ge a tsena ka lapeng la nkane o ka re ge a tsena ka lapeng la gago o beka ngwane wa gage wa ngwane ba re o ya ka mo ba re gona mo ne re ile gona re ditšwa malapeng a mabedi mo re ne re ile go tlhatlhoba gona ga ba fihla ba re o a tsena ka mo le ngwaneng o bolela le ngwane wa gage ba re ngwane a re botse selo na ra re aowa ngwane ha a bolele selo mohla ga fihla o ya gona ka mo le kamareng ka mo go na le ngwane so ge monyana na gago a fetša go tšea ngwano ba bona nkua ge ba ne le yena a senke ba motšea o ile a boifa a senka motšea and then ngwano o ne mongwe mekae o na le 15 ke ngwanyana right yena ga a bone selo ga a robetše o no robala ga a robetše gore o na le go ne o bona marabe se wa timelo and then setloutlwane se se leng ka lapeng la gago ngwaneso ba re aim ya sona ke eng senya kae a ke tsebe aim ya sona ka re wa morago a ile re re thuša a ile a pallwa o ile a gona sona sepoko se fela a se gona jwa a se gona sang satle satla kae ka lapeng la mang la ka so a se satla go lwa a se satla ka re ne se lisha dibiana di suisha dipitša so go ndwale ga o sa bona setloutlwane se ao o no bona meriti fela le moriti wa ao sa o bona ga botse o lokologile ka lapeng la ga go ndwale ke no gae go ndwale ke tsenya ke no gae okay ke tsenya ke no gae papa ba gesho ke tlo le thuša ke ke tlo le thuša go thušo ye ke tlong go le thuša ka yona ke gopela so lapa le la ka mola gae le nyaka go berekiwa le nyaka go berekiwa a re tlo dula le dinoga ke a re tlo dula le dinoga noga ga e nyakege ene abuti ke gopela gore wena from today o emenyana ka go practice as a traditional healer ke and then re go thuša ga botse dilo tša gago di tsamaye ga botse because go tlo ba le bothata like ke ngaka setšo o bereka ka motho ke so o ka no fa motho selo wa kry-ile gore ke nako ya gage ya gore modimo wa mogopole then o tlo o kry-ile gore ka gare ga mathata ke so e ba le boragadi o nyakele ba bommago and then o thome dilo tša gago ga botse ke mola o feditše ka tšona ka mokana ga tšona as lekwane o thwasitše o feditše and then re tlo tšea certificate sa gago ra go fa sona sa maleba sa go bontšha gore o thwasitše kae dilo tša gago di sepela ga botse so ke ya go save nto ke e dirang a ke re gore a o tsebe selo and ebile a sore a ke re gore a ke nyako gore o bereke ya so ke no nyaka fela gore ke ya go kgopela stopa go practice as a traditional healer go tlo go bakela mathata ke lebogile kudu mama ke tla romela banna ka mola gae ge nka kry-a nako ke tla le bona ke tle ke bone tše di leng ka mola gae akere so thušo le tlo ikereya re tla dira gore go sasa a ke busy kudu weekend a ke busy kudu ke weekend ka ya go bereka ya ka gae so ke tlo tla ba ke rela gore ba ba nyakang go tla ka gae ba nyakang thušo tsogelang furugo ke gona a ke tlo ba le leema le lentši go thoma go sasa ke gona e tlang ka 6 ka 4 ke tlo ya nokeng 3 4 ke tlo ya nokeng ke lebogile kudu di phone tša ga mremi ke 079 170 98
62 079 170 9862 or le ka founela 060 959 0303 la buka mo go yona ke gopela ba ba bukang le berekeng so ba gesho go buka frugu o re botsa ro tsileng and then o fihle ka nako ge o ka buka 2 days before wa tla wa fihla o tlo kry-a batho ba le gone na re tlo dumela di-bookings re tšeatša from tšatši le wena o re botsang gore ke tlogile ke Pretoria ke atla and then re ya go ngwala wa ikere ge o etla mhlanga wa re botsa re ke feta mhlanga re a netefatša gore ke nnete o sa etla ke lebogile kudu dikgokaganyo tša rena tša leago ke leboga thata ka Facebook ke leboga batheeletši ba Motse Community Radio Station mmogo le Malome ka Kapa bathekgi ka moka ba ba re thušang the crew ke tlo le thuša ba gešo ka gore bjalo ke lebogile kudu mošate a re a leboga magagešo aga dumelang wa bolela mo ke Mayoki o e leng gore ke motšeakarolo ka lenaneo la pitšatše kgolo ya Mr. Kakapa le Mr. Moremi o Mayoki ba babedi maloba o bile le sello sa Mr. Tlalane o e leng gore o balla ka di-problems tše ka moka re di kweleng ra ba ra feleletša e le gore batheeletši ba tšea karolo ba pitšeng tše kgolo re ipofa gore re tla thuša bjale ke le Mayoki le nna ke kgathegile mo e leng gore ke dumela gore ke tshwanetse gore ke dire seo se tshwanetseng ke tlile le di-shaper tše e leng gore bana ba tlo hlapa ka gae le bona batswadi ba babedi ba ba tlišitšeng sello ke tshwere di-secrets tše 4 ke tshwere le di-detail tša go hlapa tše 3 ke tshwere sunlight green bar tše 2 le meke wa bar le ona o tshwereng tše 2 ke tshwere le sunlight dishwasher ke tshwere le Colgate aga ke tshwere le Surf packet ya 2 kg ye leng gore ba tlo hlatswa diaparo bjale a ke a felela fao ka he lore ke rumile le ka mme Maria Khaladi ka mo madubaduba o e leng gore o ile a mpha 40 ranta gore 40 ranta re tle re contributele ba le ngwanola wa a fenta mo ka lenaneo lela so 40 ranta ya gona she ya ke a ifitlisha Mr. Malapane ke re ka kgotso boithaopo le ka lerato batheeletši a re direng jalo bana ba ke ba bo rena and then ka mokana rena a re a fua o lekana mara e re ka no ngwathelana tlhogo ya tšee le lenaneo le la rena le tlo ba le mošito ebile batho ka moka ba tlo thušega ke a leboga aga dumelang wa bolela mo ke Mayoki o e leng gore ke motšeakarolo ka lenaneo la pitšatše kgolo ya Mr. Kakapa le Mr. Moremi o Mayoki ba babedi maloba o bile le sello sa Mr. Tlalane o e leng gore o balla ka di-problems tše ka moka re di kweleng ra ba ra feleletša e le gore batheeletši ba tšea karolo ba pitšeng tše kgolo re ipofa gore re tla thuša bjale ke le Mayoki le nna ke kgathegile mo e leng gore ke dumela gore ke tshwanetse gore ke dire seo se tshwanetseng ke tlile le di-shaper tše e leng gore bana ba tlo hlapa ka gae le bona batswadi ba babedi ba ba tlišitšeng sello ke tshwere di-secrets tše 4 ke tshwere le di-detail tša go hlapa tše 3 ke tshwere sunlight green bar tše 2 le meke wa bar le ona o tshwereng tše 2 ke tshwere le sunlight dishwasher ke tshwere le Colgate aga ke tshwere le Surf packet ya 2 kg ye leng gore ba tlo hlatswa diaparo bjale a ke a felela fao ka he lore ke rumile le ka mme Maria Khaladi ka mo madubaduba o e leng gore o ile a mpha 40 ranta
ore 40 rand re tle re contributele ba le ngwanola wa a fenta mo ka lenaneo lela so 40 ranta ya gona she ya ke a ifitlisha Mr. Malapane ke re ka khotso boithaopo le ka lerato ba theletše a re direng jalo bana ba ke ba borena and then ka mokana rena a re a fuwa o lekana mara e re ka no ngwathelana tlhogo ya tšee le lenaneo le la rena le tlo ba le mošito ebile batho ka moka ba tlo thušega ke a leboga aga dumelang wa bolela mo ke Mayoki o e leng gore ke motšeakarolo ka lenaneo la pitšatšekgolo ya Mr. Kakapa le Mr. Moremi bo Mayoki ba babedi maloba o bile le sello sa Mr. Tlalane o e leng gore o balla ka di-problems tše ka moka re di kweleng ra ba ra feleletša e le gore ba theeletše ba tšea karolo ba pitšentšekgolo re ipofa gore re tla thuša bjale ke le Mayoki le nna ke kgwathegile mo e leng gore ke dumela gore ke tshwanetse gore ke dire seo se tshwanetseng ke tlile le dišepa tše e leng gore bana ba tlo hlapa ka gae le bona batswadi ba babedi ba tlišitšeng sello ke tshwere di-secrets tše 4 ke tshwere le di-detail tša go hlapa tše 3 ke tshwere sunlight green bar tše 2 le meke wa bar le ona o tshwereng tše 2 ke tshwere le sunlight dishwasher ke tshwere le Colgate aga ke tshwere le Surf packet ya 2 kg ye leng gore ba tlo hlatswa diaparo bjale a ke a felela fao ka he lo re ke rumile le ka mme Maria Khaladi ka mo madubaduba o e leng gore o ile a mpha 40 ranta ore 40 ranta re tle re contributele ba le ngwanola wa a fenta mo ka lenaneo lela so 40 ranta ya gona she ya ke a ifitlisha Mr. Malapane ke re ka khotso boithaopo le ka lerato ba theeletše a re direng jalo bana ba ke ba borena and then ka mokana rena a re a fuwa o lekana mara e re ka no ngwathelana tlhogo ya tšee le lenaneo le la rena le tlo ba le mošito ebile batho ka moka ba tlo thušega ke a leboga aga dumelang wa bolela mo ke Mayoki o e leng gore ke motšeakarolo ka lenaneo la pitšatšekgolo ya Mr. Kakapa le Mr. Moremi bo Mayoki ba babedi maloba o bile le sello sa Mr. Tlalane o e leng gore o balla ka di-problems tše ka moka re di kweleng ra ba ra feleletša e le gore ba theeletše ba tšea karolo ba pitšentšekgolo re ipofa gore re tla thuša bjale ke le Mayoki le nna ke kgwathegile mo e leng gore ke dumela gore ke tshwanetse gore ke dire seo se tshwanetseng ke tlile le dišepa tše e leng gore bana ba tlo hlapa ka gae le bona batswadi ba babedi ba tlišitšeng sello ke tshwere di-secrets tše 4 ke tshwere le di-detail tša go hlapa tše 3 ke tshwere sunlight green bar tše 2 le meke wa